ba go shu ke tepatemeditseng ka mo Sekhukhune ke tla go gahlana le bontate Moruta ka mo re tla go gapa taba tša lenane gore le gare re fodiša le ba bangwe. Prof o bontšhita ba gore o na le mengwaga e 15 o le ka magare ga taba tša bongaka mo e leng gore o hlomphilwe re reta re tiela matsogo pele ke go o bontšha taba go thuša le ka mokgwa wa sekgowa. Professor Moremi ka kua gae ke na le basadi ba babedi. Mosadi ya ka o mogolo ke mokereki thwi bereka ka metsi fela nna ke le Professor Moremi ke teperekela ka malwetši ke a thwasiša re phekola ka meropa ge go ne dilo tše di epetšweng ka gae di tshwenyang batho re ya dintšha bo dithokolosi lesuswi ge o ne diješo o ne bothata bo bogolo ba go ruruga o ne malwetši a sekgowa mmogo le a setšo o kry-ile dilo tše di pakelelane mo go tee re a thušana. Mosadi ya ka wa bobedi ke medical doctor o bereka bongaka ba sekgowa so ke me kwešiša gore go fihlile ka mola o kry-ile kombo wele wa fola o tla o tshwenyakeng taba ja o tsebile o sepela o tsebile o sepela goba kere ba ba go eteletseng pele ba go file gabotse ba ba re eteletseng pele ba ile ba bona gore nomoroka a taba tša gago gare dipakeso mara ke sa ba so leng tate Moruta ka lebaka la gore go ka no tsena mola kgorong ya baroka o tlo bona gore monne mmereko a nannoši a ka se kgone ke bolela so nka no re ke na le balwetši ba more than 150 ba e leng gore re dula le bona ka gae re a ba alafa 150 more than 150 ba e leng gore re a ba alafa kore mmereko wa mola o ne o bona gore ge e le monna a nannoši a ka se kgone dinila bona gore tulo ye nyaka tšhegofatšo mmogo le basadi ba e leng gore ba ka mo thuša ka kua gae ke sane wa buti le bona ba bereka go swana le nna ke ngaka so ke dingaka so re no e gapa gona so re ntše re ya le yona mogaši yaka o ra gore ka ona mokgwa mohuto wena le abuti yago le ka gare ga legae le letele o le gore le bereka mmereko o tee o mongwe ko le no fela le bitšana mona gape ke a tlholwa ka mo nna le abuti ke nna ke abuti ke tate ke ngwanešu monnyane and then ke bagekolo ba bagešo le abuti re a thušana mmereko o ka gare ga lapa le le teng re thušana setšhaba se gore se kgone go fola setšhaba se se kgone go kry-a phaulo setšhaba se se kgone go ba le mahlatse tšwelopele ba kgone go atlega maphelong a bona se ka kry-a e le gore ba sokola so mmereko re o berekela ka kua gae ka moka abuti o tšwele o na ga gage maraforogo ga tsogo o tla practicing ya gage e gona ka mola gae o na le surgery ya gage mo a berekelang gona ke ne le ya ka papa o ne le ya gage le ngwanešu o ne le ya gage mmogo le bagekolo ba le bona ba ne le mo ba berekelang gona. Prof o bontšha taba nngwe ya go mpoifiša o bala batho ba banne ka kua gae bongaka bo thomile ka tate wa ba go tshwenyega nna go tla go tshwenyega abuti go tla go tshwenyega ngwanešu wa phejane wa lekgarebe so re ba bane ke bala ka kua gae mola go bana ba mme re le ba ba šupago jwale ke rena re berekane mmereko ene re bereka mo go tee and nka go botša gore go mengwaga ye ke balang ke reng ke na le 15 years ngwago kwa bo 16 ke practice as a traditional healer ke practice so tate ke mo kry-ile e le ngaka ba bua buti ba nkry-a ke ntse ke le ngaka le bala ba bang ba nkry-a ke le ngaka mmereko wa bongaka a ke bone bothata felo gona nto kgone ko gone gore ge balwetši ba e tla tsebang se le se botšang balwetši ba lena and then lebelelane mmereko wa lena and then ge le tšhaiša le lebeleletša ka gae then bophelo bo tšwela pele ke yona thušano gona ka mokgoo e kgonega jwang prof gore le lebane ka mokgwa le no tshwenya ke badimo a ke tsebe ke motho le ka bang le moreletse le tlo re tšhabiša go raelela batho ge e le go bjalo o botšiša potišo botse mogaši batho ba swanetše ba ikwešiše tate o swere ke badimo ba go tšwa ga gabo tate o swere ke badimo ba go tšwa ga gabo ke mogala bo a belegeng bopapage abuti o swere ke a ke tle mo go nna mo nna ke swere ke mokgekolo wa botšwa go pheladi mo e leng gore o tšwa kua ga gabo tate a sepela mmogo le modimo e leng gore o tšwa kua ga gabo mme nna ke rietše gabo mme ka phahla ke rietše ka mmaze mogala bo mmare ke mmaze ba mo tseba kua kgorong ya kgaphola be e le ngaka ge re le moyeng le re gausi le bona a ba nape ba dula kgole
beile ngaka ebile a perekela ka dikoma riang ko a swere le nna abuti o swere ke mogala o mong bua ga nkadimeng ba re ke Marisane ke yena a mo filego ditaba tše tene ngwane o mongwe wa gae o ke tshwaretše ke mokgekolo o e leng gore o a ka bua ga botate ba re ke Mahlako jale wa bona gore o mongwe mongwe le modimo wa gage bana ba motho ba sware ke modimo mo teng gobane ge re šetse re tsena mo tabeng ya sengaka mogaši yaka batho ba swanetše ba kwešiše gore bongaka a se nke tswelelang gara ga sebaka-baka bongaka ke taba ya gore ngwana o belegwa le bona a gone nto ya gore ba re mmago o tšhabile go thwasa badimo ba le ba fetetše ba tlile go ngwana badimo ga ba fetele bongaka ga bo fetele bongaka ke nneo ye e leng gore motho o belegwa le yona so gore gore ge re ntše re le gare re belegwa ka kua gae ka kry-a ile gore dilo tše dintšhi di diragetše ka nako go belegwa nna go ile gwa tla mapostolo a mang a mantšhi monne mongwe a no ra feta ba ra meswara ke moya re ka mo go tlo ba le ngwana wa lesogana mohlang ngwana o a belegwa le rebitšeng le seke la montšha ka montlong ka lebaka la gore ngwane o na le nneo mo go yena then ba gae bopapa ba ntše ba le ya kua kereking ya mokgala bola bitšwa phane ke theresho mme o ile a šegofatšwa ka nna ge nna a šegofatšwa ka nna ba phetha ditaelo go moruti wa gabe rena bitšwang a phane a dula ka lefase la matlelerikeng go ya moruti o la re ngwane ga a fetša go belegwa ke kgopela a se ka tswa ka mo ke tlilo tla le phutha go ka ke tlo montšha ka ntlong semmušo ke ile ge ke ntšhiwa fao ba hlaba nku ba bega gore ngwana shu ena e tlilo ba ngaka ya setšo e tlilo thuša batho nna ke sa le monnyane mola ke sa te papalela ke sa te tsenela dikolo go be go tla ka ngwago mong ko gopola go bina tate ngaka tšeane kua ga yare mo ga matlala go tlilo ba le ngaka ya ngwana e tlong go tšwa mo kgauso le letamo gantši tate o šupa nna ba e bona jale ke mo e leng gore no ke ile ka thoma ke rile dinyakišišo tše ntšhi ke tipotšiša gore ntate moruta why badimo ba kgetha nna ba e bona so ka kry-a e le gore no mabaka a gona fela se ke ileng ka topotša ke gore go kgethiwa gaka a ka swanela go ba le maikgogomošo go nyatša batho go sepela ke tshwenya batho go kgethwa gaka ka ge ba re ke kgethile ke tle ke thuše setšhaba a ke berekele modimo wa ileng a nkgetha nna ke sebe ka tseba gore ke tlo ba gona gomme ke šome mošomo o ke thuše batho ka mokgwa ke kgopetšweng ka gona o bolela dintlha tše dingwe tše dikgolo ka kudu o ka dumiša motho go tseba tše dintšhi ka bongaka prof gore motho ga a šetša a fihletswe ke badimo goba mohlomong go fihlile taba e jwale ka eng gantši a ka kgona go ka tetemoga ka eng ge o ekwa goba o ene ge e le gore wa gopola gabotse o lemogile ka eng gore mane mpho e ba bego ba e bolela goba ge e le gore ba ile ba go hlalosetše še gona ke bona ka se go diregileng nna mogaši gore ke lemoge gore ke na le badimo ge ke bolela ka nna badimo ba ka ba ile ba fihla ka tsela e be ke re ge bana ba ya sekolong nna badimo ge re le tsileng bana ba ya sekolong ke tlogela bana ba sekolo ka mokana ga bona ba tsena nna ke šalela morago and ke be ke sa ye sekolong ka dieta ke marega ke selemo be ke ya sekolong ka leoto and then ge bana ba tsena ka sekolong ka gate ya sekolo nna ke ya go dula ka gare ga segwa and then ge bana ba etswa sekolong ke etswa le bona ke gahlana and then ba gae ba tšea gore ngwana o etswa sekolong mo ba ileng ba thoma go lemoga gore ngwana o jalo ka re ba le bothata ke nako ke tlo sepela ile bošigo ke ya go robala mo go nago le noka gona go sasa ge ke bua furugu ge bana ba santse ba ye sekolong kganthi badimo ba diegile tše re beng re di dira ko nokeng ba mphetiša tšona and then go fitlhile nako gore ge ke fitlha ke kry bana ba sekolo ba tsamaile ge bana ba le ba etla le dibuka nna ke etla le dihlare ya bobedi ye nna ke boneng ka yona ke gore beke le ke dutse setulo mo sekolong ke gona go dutse tatemogolo mo gomme ge ba ruta ku tatemogolo a beya lešila le letšhweu a beya dipheko ge matitšhere ba ruta ba ngwala bana ba le ge ba ngwala tše di swanetšeng go ngwala tša dinoutsu nna ke ngwala dipheko se tlo go tšhe ke dibela ba ngwala o ngwalang prof ke ngwala dipheko tatemogolo o ile a mpotša re monna a se mmereko wa ka go ruta dilo tše
ke kgopela gore go sasa o sepele o ye ga mokete ba ye go go ruta dilo tše ke ile ge ke fihla gae ke ba botša ke re nna ke gahlane le mogalabe ba re mogalabe o ko mo buang ka re mogalabe o ko moso o apere lethebo la bogoši mogalabe o swerile naka mogalabe o mpotša gore o tšwa kua kgole o re kgopela rena ke tsamaye ke go phetha mmereko wa gage wa badimo o tšwa ga kgaphola fela o sepela le mokgakolo gore ke pheladi o tšwa kua ga ga botate ene le thubile maropi ya gage botate ba botša barangwane ba re nke re tsweng re lebeletše ngwane gore ga botsori ya buaga a ka lala ke robetše bošego boo ke ile ge ke robetše lentšu la latla gape lentšu la re ge le etla la re a re tlo bolela gantši tsoga o sepele o ye mo re go roma go gona mo re go romang go o fihla o kry-a go na le letamo mo letamong go o fihla o tlo re botse gore o fihlile o kry-a re go emetše fao badimo ba nthumetše motetema motseng wa ga Komane go mokgekolo wa gešo wa ga Mmakola wa ile go anruta mmereko ke rile bjalo ke fihlile ga Komane ngaka ka ga ke fihla ile yena re ge mpotša tata sa swere dibeke ya re monna ke a tseba gore mo letlile kang ene ngwano ke tseba sa sketšile a ke tlile mophekola ya nka mola le moapešhe diaparo tše tatemogolo ga reng a diaparo ngwane o thomile gona so o tlile bereka mmereko wa gage wa bongaka ke fihlile thosong ka 2008 ka di-5 tša April ke tše di-5 years nna ke thwas tše 5 years badimo ba ile ba thoma go ntokolola go ya sekolong ke le ka gare ga thwaso ya ba gona badimo ba re monna re kgotsofetše fela gare a kgotsofala gore o ka gore ba ya gae ithute bongaka tsela bongaka ke e telele re go lokolola gore o tšwe o ya sekolong ka go sa le ngwana go bile bjalo ka tšwela pele ke ntše ke tikela dikolong ke ntše ke thwasa go fihlelela ge ke tla go fetša ka 2012 ba nkgoroša semmušo ba ntšiša gae ke ba ngaka Mremi ene ka tla ka boa ka tikela di-collegeng ka ya kua le kua dikolong ke šetše ke le ngaka ke leka go bereka ka mokgwa ke berekang ka gona sa go bontšha gore badimo ba gona ke gopola ke bereka company e bitšwa Maxpin ke sa tšwa go hira ba mpatela tšhelete botsana ntate Marota ya gore ka nako ela ge banna bašimanyana ba ya go reka bo di-golf 7 le nna beng ka tsena ka tiketla le bona ba gešo badimo ba re monna wena ga re go nyake fago ba romela lekgowa ka gopola go etla lekgowa le lengwe le re monna Moremi wa tseba go bereka ga botse mara re gopela o ye gae ke re gae ke ya go diang ke diile molato kae go alela re monna ya gae badimo ba gago monna ba re go botse gore o ye gae spacing sa ga gore tsentšha motho ke dirileng banna le mpona ke bereka le disontaga banna ba re ya gae a senke ka ba le bothata ke botša ke motho mošweu a ka kwata nna ka tsamaya ka re bjale wa tseba gore ke qualification e bila ke sa mmereko le yona ka tinyakela mmereko Shoprite ge ke nyakile mmereko Shoprite se nkgole gona mo Groblersdal company be re bereka bele ka Witbank ke le ka mola Groblersdal ka le lengwe la matšatši ge ke tsoga ke ya mmerekong go tla lekgowa le lengwe a ke le lebale ba re ke Magiri o re monna wena ke kgopela o ye gae ke ye gae wa e ke santše ke ye gae o re no ke kgopela gore o ye gae re kgopela gore o ye gae a re tlo bolela tšintšhi le wena ke mo ke ileng ka thoma go lemoga gore mago a gešoa ga a ne molatong a ne le ka bothata mo gongwe badimo ba nyaka gore nna ke teperekele ka diatla tše tšaka ka ya gae ka kry-a ngwana wa rangwane a bitšwa go thapelwa botse scrap yard ai ke tsene le yena mola re phushe scrap ke motho mo go rata go bereka ke motho go rata go dula phushe scrap ke rena be re tsamaya mo ka dikoloi re scrap re topa ditshutshwana re topa tše ka moka go ya go fitlhelela ga go thoma go tla mogala bo monko wa gae ba re ke Mampana ge ke ya mmerekong badimo ba mo romela gae ge ke ya mmerekong badimo ba mo romela gae ge ke ya mmerekong badimo ba thoma go mpontšha gore ga botse monna nako ya gago ya gore o bereke ka balwetše e fihlile e be e le 2014
ga ra phusha ka e gapeletša ka 2015 melaintši motho wa badimo o tshwenya ke hlogo motho wa badimo o tshwenya ke mokokotlo motho wa badimo o tshwenya ke letheka motho wa badimo maoto a gage a fiša motho wa badimo o bona ka ditoro motho wa badimo o bona ka ge e le gore dilo tša gage ka moka o no kry-a di šetše go no ba lesuswi fela ene ga a robetše o tlo no bona mogalabe mo gongwe a bone ditaola mo gongwe a bone metsi a mantši mo gongwe a bone meaparo ya batho ba badimo kore motho wa badimo ntwa mathomo yo o tlo kwang gore one badimo ke letswalo ke setlhabi ke hlogo ke go kwata go fihla ka gare ga lapa kudu badimo ge ba tshwenya monna le mosadi monna o ga tsena ka gare ga lapa la gage gore a ka bola mosadi yo gonjane gore ka magare ga lapa boruting ya ka nannoši ge o le mosadi o le badimo gore monna o ka motšea ka diatla wa mmeela kgole ke motho go ba le badimo mogaši yaka so motho go ba le badimo ka gae ke nyaka go tsebiša batho ba ka gae ke rata potšišo ya gago gobane potšišo ya gago e le molaetšo mo botse o yang go setšhaba sa gabo rena re bonana so ka malapeng ba dutše le batho ba go ba le badimo motho go ba le badimo kotsi ka lebaka la gore solanka sa phethe se tatemogolo ge ba mo kgopelang sona mogaši yaka a ka fetša go batša batho alright motho go ba le badimo o kotsi go yena ka tapolaya one o kotsi go batho ba dulang le bona a ka ba go batša ge motho a le badimo gore badimo a go le gore kore like mpho ya bongaka ba setšo o belegwa le yona mpho ya boporofeta o belegwa le yona bongaka bo a boswane go ya ka gore badimo ba geno ba go fa bongaka ba mohuta mang nna ke ngaka ya go phekola batho ka meropa ke ngaka ya go thwasiša batho ke ngaka ya go alafa malwetši gomme ka gare ga bongaka baka ke kgona go alafa batho ba ba fokolang megopolong ke kgona go khansela batho ke kgona go lokiša manyalo a batho re na le dingaka tšhupe re na le baporofeta fela ba ba berekang ka metsi o ka se tekgethele gore wena o nyaka go bereka ka sekereke goba wena o nyaka go bereka ka ditaola badimo ge ngwana a belegwa o belegwa khuparetše ka gare ga diatla tša gage goba le nneo ye ba mo fang yona ba reng wena o ba ngaka ditaola tše re go fang tšona ke tša tate mogolo wa gago a kere batho ba bantšhi mogaši ba fela ba timela ba tšea gore mo gongwe o ka swara ke tate mogolo wa go o e leng gore o swatša go hlokofala malobanyana a e kgonagale bongaka o bofa ke tate kore ge nka robala le kgono ka tšatši le ngwanaka goba ngwanaka a tlo ba le ngwana ke kgona go tšea mokotla o wa ka wa ditaola ke re ko o fa ngwano ge ngwana o la belegwa ke mo fa mpho a ikhuparetše ke mo file ditaola o ka se tšee ditaola wa di tšhentšha wa di iša go bebele and ge badimo ba go file letsha re ne le batho ba e leng gore ke ba gabe rena ba bereka ka dikereke ka go fapana bangwe ke masanjone bangwe ke baapostola ge badimo ba go fa pulabula ya kereke o ka se re ke tlogela pulabula ya kereke nna ke ya go tšea dipheko o berekiša tša mang gobane ge badimo ba go fa aida ba go fa bebele goba ba go fa ditaola santse o tsebe gore gare ga dilo tše peditše
wena badimo ba go file efe seng gore wena o tekgethele cause tsela ye wena o itšeang o tekgethele wena o tekgethelang ga o tsebe gore go sasa ge go e sa go sa go le jwang so tseleng ya nneo ya semoya batho a ba ithute go amogela se ba fiwang sona gobane ga ba tsebe gore se ba se fiwang kua pele ba ya go kry-a eng nkare ke nyako ba moruti kua pele ya tla di a nkgakantšha and ge di nkgakantšha ke ya go llela go mang gobane nna ke bile ngwana magana go botswa nna ke nyakile go botsa badimo ba ileng gore ba tseba gore kua motho ge re šala re mofa bongaka re mo fela eng badimo ge ba ntšha ngwana ba mofa bongaka a ba bontšhi fela ba be ba lebeletše a ke re re a robala motho wa robala ga a fetša o a tsoga o a go botsa bagabo mohlako o a tswang go ona mo lefaseng le mathata le ditshotlego tše a tswang ka gare ga tsona familing ya gago badimo ba le ba go dula fase ba terera ba bona gore no a re dipheko ka mogorong ebile ka mogorong re na le letshashini le eno ga le bereke e re ngwana wa tlong go šogofatša tlong go belegwa a re ntšheng letsha le re lefe ngwano a tla re ga a gola a tla tsoše kgoro ye a tla kgone go lokiša sa mathomo badimo ge ba go fa dipheko a ba go fe le re o thuša batho ba kante sentse o thome ka bona ba ba ka mogae ba go fa ba bona gore ka mogae go le bothata ba ka go fa ba lebeletše gore okay ngwana o mo sekhukhune a ka tla ria diphetogo ngwano ba mo fa bona so o ka se tekgethele gore ke nyaka go ya ka kerekeng ke nyaka go ya ka ditaoleng o ka se tekgethele prof o bontšhitše taba ya ditlhotlho tše wena o bileng le tšona ka gare ga leeto la gago la go fihla mo o ka bangwe le gona gone jwale ke nyaka gore motlho mogone o abela motho ka se o ka bang wena o ipsina ka sona ka mogare ga boprof bja gago bongaka bja gago ke eng le psina ka eng prof ka mo ke mogaši ya ka ge ko go botša nnetono tipsina ka go kwa mathata a batho ka mehla le ka matšatši ke ipsina go bogolo bo nna ke tipsinang ka bona ande le reng bro nna ke diketlile ke kwa mathata a batho ka mehla le ka matšatši gomme mo go mathata a se ke se ratang ke kago ke tipsina ka kago ka tseba ke tiketlile ka kago ka tseba gore ge nka ria ye ko ria phošo ke tiketlile ka maele se morota a tlang a go fa sona o ithuta se sengwe go tswa ka gare ga sona gore mo ga ke kry-a thuto kore ke tipsina ka go kry-a thuto go tswa go mathata a batho ka mehla le ka matšatši a ileng gore ge nkebe ke le motho fela marotabeng ka sebe le ona jwale ge batho ba mpha mathata a ba tseba marota ke thaba kudu and then ke thaba ka ke rena ke tiketlile kudu ka mo bongakeng ke tiketlile ka dikalafi ke tiketlile ka go kry-a maele a ileng gore batho ba sokolla go a kry-a nna ke tiketlile ka balwetši ka go tekalafela balwetši ba ka ke tiketlile ka mathwasana ka ke dula le bona ra swara ditaba ke tiketlile gobane go tla batho ba go fapana marota ke sa re marota o tsene ka mathata go tlo mongwe a tsene ka business a re mane moroka mane go le motho sentse o rie so nko bone bo marota ka USK nko kwetša ka USK go gatlane le bo marota kore nna go no bolela nnete ntate marota a di nyake go bolela maaka nna bongakeng baka nna ga ke bone a ke tsoti a ke na bothata o kante le badimo a ba ntshwenye badimo a ba tshwenye ke badimo ba gabo rena le dipheta wa bona a di nkile ga di gona le mo go nna mo nnete gona re kwa re ipsina go dileng le lena re a tshepa gore sa tlo a nya tše dintšhi go tswa go lena motsetse ko tee go ikela go irikela ya bolesome le mpoditše fo gore a le sepele nnoši le na le mokoni ya swanetšeng go tla gore ya bela se sengwe fa a ke dire jalo prof ke mmatametše mokoni batamela alright ke a bona re go dira West Hlabulanang Center o tama ka area sa moremi o koletse le ta badile ba se khune ka moshupolo o tla ba berekela go la West Hlabulanang Center o tama ka area se sa inesonye consultation ke 300 fela mola ka area se nyane go shio o tla ba tsena go nna le la love train ke Ismail kwa morota o go ditla ka botlalo o ka le tamani filo nomoro nye 072 133 6761 072 133 6761 Professor Moremi.
Alright, iri rena re botsa ga botsore ke ya bolesome godimo ga hlogo go School FM 98.7 communicating your needs mo ka re tlo galwa mo ka re tlo galwa ngoni tabe le bona ntse re ka ra go leta ya le re motho se ntse a gale ke mengwaga gape motho o gala ke mengwaga ga ya ena ke tlo bušeletša gape ya re tlo bušeletša gantšhinne ya re ka tsena ditabeng a ke letaniše go ya ka kgati bana ba sebata kgomo ba bina diphoofolo ka go fapana-fapana a ke le kgapeng ka malumeng nna ke nna kgapo tša mphenya dingwe matlaba bopholo mafula a thaetša ke tšaka kua go ditlou tša baroka ba bantsi ba mpitša mokone maina ka botlalo ke nna Simon Hlagala ke hlagatša naga ya šala e le melala a šia wa mabotse a go hloka sekutu ya fihlile ditsebeng tša batheletše kgole le gaufi nnete gona ke nana ke re ba amogetše mokoni re ka tsena ditabeng ya kgoši Mr. Moruta mo ke swere di-product tše di tšwang ga Professor Moremi ke swere foam bath ke sesepe sa go hlapa ga se hlape fela se raka ba le ba go kgomarela ke ditokološi tša go fapana-fapana ra monna seta se fedile a tlema borukgo ka terata tšhelete sa kene a maketše kgane go diegang mara ga ka hlapa ka sesepe se ke seswere se sa foam bath tšohle di tla loka ga se hlape ka ena nnotši fela se hlapa le yena le molekane wa gage ga e šita le bana ka gae gore ba se ka namela ke memoye mebe e fokang godimo ga sebaka sesepe se se dirile mehlolo maloba ge re le ka kua motho o ile a di tšea di-product tše le kgone le o sa bolela ka tšona mara di kry-agala fela ka ga Professor Moremi tseleng o ka seke wa di humana di swere ke motho ge le nyaka information ka tšona re tlo di šera dinomore mafelelong ge re tsamaya le ba bao ba di nyakago goba re tšhaba sa modimo se a sokola re bolelela ka lefapeng la ditumelo tše pedi go na le ba ba kgolang ka tumelo ya setšo dilo tše sepe se ka mo e hlakantše digwere tša setšo ka mogare ge ke re digwere ke no tšhaba go di bala ka maina kare di kopantšwe mare ke tše di lwantšhang moya e mebe godimo ga sebaka mo mothong o ne o topetša fela ka maya bona kare le ka shopong ya rekwa Mr. Moruta e tshwana le tša shopong mara shopo ke ya rena fela ka kwa ga Moremi ga Matlala Ramosheba ke feta go yona ke sesepe sa foam bath se a hwetšagala ka kwa go betlong tša baroka a ke kitimele ke thenkgolle ke swere Ora cleansing oil yane ye e le bane ba le ba di-business ke ena ba dikgwebo bane ba tsamaya di-meeting tše kgolo kare batho ba bantšhile ba etšwa ba bangwe ba dinokeng tše kgolo ba go hlapa ba hlapela go ya meeting go ya go humana di-tender tšeo professor o ile a re ga a dira research a hlola re mara wa bana gape la fataga le boe fela e re ke kitimele ke re kodimela mepatutse ga go khupeletswa go kgausi professor ga a tlhehla le ditaba tše a humana mere a tlahlakantšha ntho e bitšago Ora cleansing oil ye yane e bloka dilo tše batho ba di fošang ge wena o robetše kare gantši batho ba robetše ba lora ba sohla ba sa tsore ba sohla bana ba modimo ge ba itobeletše bošego ba ba gatelela ka digateledi se gateledi sekotsi kare se ka dira go motho bjale a ba kry ntho ela ba bitša go stroke kare ge go tla fela napile o tsena ke stroke mara go ka tlola ka oli ya Ora cleansing oil gole ke mo re tšwago o ka seke wa itshola yale nna ke le mokone ke fele ka botse gore thele tšamfa oli ye e šoma go feta ka maatla e šometše nna mokone e ka setapala ke go šomela wene ka gore yalo ke na le nngwe ba e bitšago body butter ba santšale ba ntebelela yona mogaši be ke re ge ba sa re batla le yona nke le papatšong batho ba ditlišetše yona ke tle ke bolele ka yona e le yona e swere maatla batsheletšo ke FM ke mokoneo nnete gona o re botša ka tšeo e leng gore nnete gona ba di swere fa rena yo rena lone le yena show Sekune ka mošupolo o tla ba berekisa Moremi o koletse le tla ba dilo ba sekune ka mošupolo o tla ba berekela go la Best Hlapulanang Center o tamaka iri ya sesai mesonye consultation ke 300 fela mola ka iri ya senyane go šego o tla ba a tsena go nnane la Love Train le Ishmael kwa Moruta o ka ditla ka botlalo o ka leletša Malifu mo nomorong ye 072
133 6761 072 133 6761. Professor Moremi. And now, the moment you've all been waiting for. Hello. This is Google Lady You're listening to SKFM 98.7 communicating. Yelerato mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tse bana ba gago le monna gago e le ena ka gore o ba šia morago o ba šie bojutung ga bora bona maisala ba nyetse go malocal mothambi kgona ba ga mešomara ka sebone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona borutu a o etetse ga geno o boore bale ka moswane wa boo ya se go balele motle ga kae mare segolo go bone ka moswane ka mo e ketlago awa o napa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go ntshe le bathaoa go bona ka baka la polelo ya lesebona go tsenya ditaba tse dingwe a se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne polele ka gare o nka motsadi ya batho o šalaike go boduthi kwa mogae ga mosadi go nna o fana jale ka kgogo ga mafuba a fubala kgogo e gopola bana ba yona gore ana ba kae ba sile e ba le kae ba le santo e ba gobele e ba dira ke mosadi ga ile a ile ka kopana le Ishmael gona mo lenaneong le mošupologo o fitlha ka labone go 98.7 Sekhukhune FM. ye šupa metsotso ka moraga erikela ke a bole some nnete gona re sana le bo Professor Moremi ga jwale pele ge ba tlotla ka yela ye nngwe ba bontšhitšeng ga botse gore nnete gona ba tlo bolela ka yona ke a ke tšuke dirile jwala alright ga jwale re tlo fetela godimo ga balli ba bona ra ko gore ba sweretse difeng le tšatšina le kgone Professor ba ka sa lena tleng ya a ke go leboge ntate Moruta a ke tsebiše ba theeletši ba Sekhukhune FM gore ngaka Moremi o šoma so ke tle Sekhukhune magagešo go tla go thuša balli bao e lego gore ba lla malwetši bao e lego gore ba jwa ba ka Sekhukhune go sa re tla be re le gona mo gausu le meago ya mo radiong e kgolo ya mo Sekhukhune go tetse bao le wa mo gausu ke a gopela ba gešo kudu ke motho go bereka ka batho ba go buka ke a gopela magagešo ge ile gore le sweri sa go ngwala mo gausu ke gopela gore wa swering sa go ngwala ge ile re tlo kgona o tlo nyaka go te kopantšha le ba ga Moremi Furugu a founele 071 398 1508 071 071 398 1508 re ka dibušeletša gape 071 398 1508 ya ke gopela ba e founele gone jwale lebaka le legolo la gore ba e founele gone jwale ke gore ba kgone go buka re tsebe gore tomorrow re tlo bereka ka batho ba bakae ditaola go tlile ba gešo tlile go consulta ke 300 rand ra ya ka gore na wena bolwetši ba gago swerikeng malwetši a ya ka go fapana fela le ge o semesele ba gešo ka tla batla ba kry-a thušo wa tla ba kry-a tša ka gae wa kwa gore go sepela once segolo ke go ka ba le 300 ya go consultant then ya ditaelo re tlo bona re tsamaya ya kae re lebeletše bolwetši ba gago gore bo sepela ka mokgwa mokutamang re na le mmame kwa ga kgwale mma o na le mathata a mantši o nyaka go thušega ke a gopela ba gešo ba theeletši ba SKFM Sekhukhune ka bophara ke a le rapela theeletša mathata mme re tlo lefa nako ya go founa le tle le fe maele ke tlo le ka go mofa maele ka tsela ye ke tsebang ka gona mara go le motheeletši o e kwa mama mo gae le wena o tlo o itukišetše go founa and then re tle re kgone go thuša mama a ke go dumediše re be re go amogele o bo tepolele o bolele le mathata ga gore ka ba motswadiaka ke a leboga Magaši o ka hlaboša lentšu wane o ka no hlaboša lentšu goba wane o bolelela mo lekopelošili e no o bolelelanyana mo go lona o tla bo re thagile kudu motswadiaka ke a leboga Magaši ke leboga le ntate Moremi
nna ke nna Kgwale Spoon ke le ke tswa ke le ka person le Tafelkop di Galaupeng ke tle mo go tlo kgopela ntate Moremi thušo ya go tlo re thuša ka lapeng la gešo a go ga botse lapa la gešo mo ba ka moghomo le hlakahlakane a butu le ka go ka ga ntlo e sale ke nako telele ka kudukudu e sa be le tšwelopele e sa dire selo and then ke motho e le gore ga a duše o hwetša a bolela dilo tše botse mara a santse re tla di dire a ke tsore ga botse o ti-stepa ke eng and then le nna ke motho e le gore ke a ke bereka le tšhelete tša ka a ke bone gore ke dirang ka yona o tla hwetše ke gotše ke tšule fase ke nke ke bone gore tšhelete ke dirileng ka yona awa ke bone selo le ka lapeng la gape le ka mo le ngwana a usa ka kore a ke tsebe gore bothata keng ka ga yena dilo tše ka moka ga o no ba a ke tsore ke hlalose jwang ke duma gore mama o hlalose mathata ka moka a ditlaišo tše e lego gore o na le tšona le a tlaišega ka gare ga lapa le tlaiša ke mathata ka go fapana ga ona ke duma gore o re fe ona mama re tle re kgone go tseba gore re go thuša jwang ka dilo ka mokana ga tšona so tabakgolo ga botse mpotše ntlhalosetše lebaka le legologolo le e lego gore le tloga le phethagala ka gae la matshwenyego le tshwenya ke eng ke nyaka mathata go swana le ago okay bošego a re robala re tlile ke boroko no re mola o robetše fokwa o letse o lora o fo fetša o phafogile o tsoge ka montle go tša go kwala mešito go kwala dilo kore ke tšhaba le go lebelela ka ntle ka re ka montle ba re gao ba ke ge ke gola ba botša gore se ka fela ke re ge ke bona dilo ka hwetše ke se ka fela ke re ge ke bona selo se mmakatša le bošego ke tsoga ke se lebelele jale ke no dula ka kgotlelela so ke be ke kgopela thušo go ntšwa go ntate Moremi gore a re thuše ka melapeng okay ka gare ga lapa mama le tshwenya ke eng ke thokolosi a ke tsebe gore ke tlo re ke thokolosi gore ke eng a o tsebe gore o tlo re ke nne ke kgopela re shere mmaiko nna le wena ya ke be ke se tlo bontšhe kere mohlomong ge ba ka re lekolela yona ka kwa thoko e bona mafaratlhatlha ba kgone ko gore wa kwala mola seya le moyeng gore golegane ke kgopela re shere mmaiko nna le wena ka gare ga lapa la geno mama ke kwele go bolela mosegare o rone mathata mang a mantšhi kudu a ke tsebe gore o duma ge nka bapala molaetša ola o rometše go ona goba ke dire jwang re kgone go boela ditabeng nna le wena ka gore mo gongwe mma o ba le mokgwa wa go šia goba go lebala gobane bontši ba batho ga ba tsena ka mo meagong ya kgašo bane go gakanega mpotše mo mama tabakgolo le lla ka taba ya ntlo akere ntlo e bana ba gešo ba masogana ga bana tšwelopele e re ko go hlalosetše wa bona ntlo bontši ba batho ba agile dintlo di paletše ko go fela goba ba bangwe ba ile ge ba aga dintlo ba ile ge di ya go fela batswadi ba robala ge o thoma o aga ntlo dira tša gago di thoma go kwata le go feta gobane o kgathile tema e kgolo ye e leng gore be ba tswaletše ka kua gare ga lapa la geno ntho e lena le e dirang ke e ba e berekile gore e palele ko go dira ke batswadi ba lena bontši ba batho ba agile dintlo ba tsene ba se ba felela ka mogare ga dintlo bontši ba batho ba agile dintlo mebereko wa bona e fedile ba sa aga bontši ba batho ba agile dintlo ge re bolela so ka gare ga ntlo yeo go tletše balwetši ba bantšhi kudu ka mogare so taba ge o aga ntlo maelang ka fang batho šia ge o aga ntlo e re go ya go thoma o tswe ka difata go dira foundation ba e bereke ge ntlo e tshela mafestere ba e bereke ge ntlo o rulela ba e bereke o tlo kgona go dula ka mo ntlong ye wa ba le boiketlo le ya bereka ka mola gae nna ke a bereka ke ra motse o le a o bereka aowa gape motse ge o sa o bereke o bulelela batho ba e lego gore ke ba go seleka ba bošego go tla go bea diphoofolo tše di sa nyakegeng ka gare ga motse woo ene ge motse o sa o bereke o bulelela gore ka mogare ga lapa go tlo go be le mathata le tlo itamogela gore le tlo bereka tšhelete gona le tlo bona re ya kae e tlo tšea ke ntho e bitswang thokolosi ye e riwang ka moriti wa mohuo mo tee wa ka mola gare ga lapa la gaboleng
so solang ka le sa bereke motse le rala gore ba go tseba ditaba ba bitswa go baloi ba tšea dilo tšela metseng ya bona ba tla ba e bee ka mo kae ka lapeng le lena le dulang ka go lona mma go kae mma o tlhokofetse le kula mama le tlile jwang mma o ne o tsoga e le ka e be e le la bone ka di 28 September a tsoga a re o ya kgonyeng e sa la sepela ya kgonyeng a bolaya ke motho ka kwa kgonyeng mma go bolaile le ile la ema ya mala go nyaka go tseba gore mma go tlile jwang gore mma go a bolaiwe a ba ile kgonyeng a bolaitšwe ka gare ga sethoga be re sa le bana ka kudu a ke tsebe ba bagolo marena be re sa le bana ka kudu se sengwe se se riang gore dilo tša lena di seke di a loka batho ba hlokofalla ke motswadi ne e re kereganyana batho ba hlokofalla ke motswadi ba re ge ba fetša go hlokofalla ke motswadi ba dula ge mmago a bolaitšwe ka gare ga sethoga ke kwešiša gore sa mathomo santse o hlapišo se swila mmago sa bobedi santse le nyakanele moya wa mmago mo mmago a robaletšeng gona ge mmago a bolailwe le santse le ya go nyaka ngaka e netefatše gore ke thereso mme ba mmalaitše mo na a re gore ka gore re kry-ile setopo sa gage mogongwe se le ka fase ga mohlare wa morula ra re re tlo tšea mama ka mo fase ga mohlare wa morula re ya go nyaka mo moya wa mama o feletšeng gona gobane moya ola wa mama wa gago ke wona o re reng batho ba bopa dithokolosi ka tsona thokolosi ke moriti wa motho o seng wa robala thokolosi ke moriti wa motho o e leng gore o a rumiwa thokolosi e sepela go swana le sauwe se se tšeang batho ka sekgweng batho ba re tšere ke sauwe gante ba sa tsebe re sauwe keng sauwe e le taba ya moya ya batho ba ba robaletšeng ka gare ga sethoga ba se ba robala so seo ke sešupo sa go bontšha gore mama gago ga a robala a latlhapa sesula mamago le nyaka go aga motse wa mmago mara mmago a le ka ntle le nyaka go aga motse wa mmago mara mmago madi a gaga tšhologile la se nyake go tseba gore madi a mmago a tšhologile madi a le ka mokgwa a tšhologileng ka gona mama gago le ka dira eng gore mmago a tetwele le gore mmago a tla kgone go tsoša lapa la kae lapa la lena mmao o na le sello ka lena le dimago ba letše dibotse mara fela pele le ba letše dibotse tšea moya mme le utšiše ka gare ga lapa go fetša go gata re o tšere o iše malaong a mma a dule ka kgotso lapa le la mma re le bereka re epolle mathata a leng ka mogare a tšo ka moka ka mudu le lena bana ba mma le hlapišiwe le kgone go ba gabotse mola mama go a robalang o ile wa molora sa le ka molora ga tee mara ke kgale ge o molora ba reng mo go wena ke itse ka molora nako nngwe ke be ke tswa mmerekong re sa tsogola ka reka dilo ka melapeng ke lora o nnea tšhelete o re tšea o ye o reke mollo le dikerese ke amra ke re aowa mma mollo le dikerese ke di rekile di gona ka mongakong ke tlile le tšona o nthela a re ngwanaka gante wene tšhelete ya gago tlo ijaneng go swana le thaka tša gago na ke ge ke nape ke phafoga sa lo lora mmago ga teng morago a gore o lore mamago o ile wa dira eng o ile wa no dula le toro yewe goba o ile wa tetsamaela wa bona moruti goba o ile wa no dula fela a senke ke ya felo ke no dula go ne nto nngwe ba e bitša modibu ke taelo ye e berekang ke dihlalifi batsebi ba go naganela maphelo a batho ba go etelela maphelo a batho pele e le go baloi modibu ge ba ka go bereka ka ona le ge go ne nto bohlokwa ye o santšong o e dire o no rera wa se e dire modibu ke taelo ye baloi ba berekang batho ka yona gore ge ba santše ba rie dilo tša go ya ka tsela mo gongwe santše o ye mmerekong o nyakana le mmereko o no robala modibu ke taelo nngwe ba eleng gore ba tlo go diba wa bo wa feleletša o fetetše le go bana ba gago mmereko a lena ene ba go no dibega wa kry-a le dutše ka mogare ga lapa le no robega le sa kweše gore bothata ke eng a re tsene mo tabeng ya mahu ge e le a mantšhi ka gae nta go makatša ka mahu o no kry-a family e tee fela o bo tipotšišo gore na meloko le metswalle reng kgante o no bona o kare fa go nokwano kgante bothata ba lapa lela o kry-ile gore ba le berekile ka mpherefere gore ga go thoma go e ba le nto botse ka mola go tsoge ntwa papa go kae le yena o hlokofetše le gona a senkela a tswala nyako tse ba re papa go lena o bolaile ke eng awa se ra be re ratšwa khosere ka 92 be re sa le bana ba bannyane ka kudu and then ba bago e leng gore be e le mogolo go rena ke ausa rena mmago o robetše
and then o no ya leng gona o imogolo gore na ke abuti ya rena jwale yo o ignorant too much le ge re mmotsa gore abuti nka be re dira so eno ra wa riang a re a ka se ke a rawa ke tlo le thuša eno ba riang le ga ka lera la re ke tlo le thuša a ka seke e tlo be sa le dutse le emetse thušo ya go tswa go yena okay ke rata go bapala ntwe o ekwe gore ke o tlo kwa ga botse gore thušo bo enya ka beile jwang ke rata go no re gannyane fela nna ka lena ke nna Mamsa Kgwale ke tswa ke le ka motseng wa Dikgalaopeng ke bolela le lena mabapi le go hloka thuso ke kgopela thuso go tswa go lena ke kgopela ga le ka connecta le Dr. Moremi nke ya re thuse lelapa la gašo le na le bothata lelapa la gašo ga le na tšwelopele le rena bana ba ka molapeng ga re na kwano ka molapeng go phela go ba le dintwa go ba le dikgatlhano nna ke tse gore di tlhola keng sona ne ke kgopela gore letle le re thuse ga re sana batswadi re šetse le babuti ba rena ba babedi le ausi wa ka ke nna le ausi wa ka le babuti ba rena ba babedi nna le bo abuti ba ka re mo Gauteng ka tshokolo ya go hloka mošomo re pisi ra nyakana le mošomo mo Gauteng ra swara mara dilo tša rena di sepele gabotse tšhelete ya ra e swara mara e re dulele ene ga re tsebe gore re yang ka yona tšhelete ewe abuti ya ka e mogolo e le go wena Sejako o phela borera a bolela taba gore ena o nyakonyala mosadi mara go ne tšwelopele e diragalang mo go yena ngako sole sa le re oaga kwa gae re palela ko go fetša lapa la gašo le na le tlhakatlhakano ka mogare re bolaya dinoga ka mogare ga lapa re go na le magotlo a kitima mo masenkeng a kitima ka moakong a ja dilo ka mongakong magotlo a re tse gore ke batho gore ke magotlo ka molapeng go na le ngwane mongwe ngwannyana ngwana ausi ya rena fofo ba motho fo tlhatlha le mo tlogela bana o sepela bošego nwa majwala a thaeletše ntho re mmotsa go yona ga re ranya ke mmereko ga anya ke mmereko o busy ena o kitima le strata seo ke ratagile kore weekende ka weekende re šetše re sa go rena re tlo thoma re saga ke batho gone jale lelapa la gašo ke maratha ga go loke selo ga gona selo ga gona le diphatlho di fo senyega kore lelapa la gašo ke bo bapalelo ga le kwešišagala ga le na seriti lelapa le la mma kore dewe lapa le na le nkweša go botlhoko gore gona ne ke kgopela thuso nke le re thuseng le kgopela kore like re kgopela le fotsa le fo re thuša re bone gore ka mona lapeng re tswela pele jwang gone jale nna ga ke jale ke tswile ka mogae ke rile mokhukhu ke a bereka mara ga ke bone gore ke berekela eng ausi ya ka o kwa gae o šetse le bana ke ena kgone go bona dilo tse dintši tša ka mo lapeng ausi ya ka e leng yena Sebonkile wa ga Kgwale nna ne ke ne kgopela fela gore le no re thuša ngwana gašo le yena wa mafelelo wa mošimane se o dutse ka mo Jamestown o busy o dira tšhelete wa ipereka mara tšhelete a ntse ga a thuše selo ka lapeng ga gona ntho e diragalang ka mola lapeng gone jale sale go tlhaga mahu sa le batswadi ba rena ba tlhokofala sa le bo ausi ba rena ba tlhokofala ga sanka ra tlhapišiwa re ka gare ga leswiswi mo re le go ntshe ke ntšhitša tšhelete ke ne tšena abuti ya ka ke ranya ke pudi re kgone go tlhapišiwa ka molapeng maybe dilo tša ra di tlo loka dilo tša ntse ga di loke le yena abuti ya ka ke tse gore o swere keng a dilo tša ntse ga di tlhakane e sala e swere tšheletela o no re ketla o no phela sefela sa gore ena o nyako nyala mosadi o nyako tswa ka mola lapeng mara ga gona nto e petagalang ka mola lapeng ga bona ne ke kgopela thuso gore nke re fo thušega lapa la mma le na le bothata bo bogolo ka gale le na le bothata ga go loke selo ga o thoma gore ke thiba ka mo go bulega ka mo ga o thoma gore ke swara se ga go loke selo le nna ke le go Mamsa Kgwale ga ke re ke tsena ka gara di relationship ga ke kry-a motho a ntse ga ndulele fo sepela fo ntlogela batho ba no tla mo go nna mara ga gona tšwelopele mo gare ga ka le bona le manyalo ga re kry-e manyalo le ka mo lapeng ga re kry-e mebereko matsogo e le gore re tlo kgone go thuša gabotse ka mo lapeng dilo tša rena di sepela gabotse so nna ne ke kgopela thuso ke kgopela le re thušeng ke a le kgopela ke kgopela thuso ke thuse ke kgopelang ka gare ga lelapa la gašo la ga Kgwale lelapa la mma le tata la manko le mokhulwane ga le na bophelo ga re na tšwelopele ka gare ga ona lelapa ke rena bana ba re šetseng bašimana ba babedi le banyana ba babedi ga gona tšwelopele ka gare ga lelapa ke a
a leboga ke nka thaba ga re ka kry-a ke ya go leboga kgaitsedi yaka wa dikwa dintlha tse ke di nyakang ke tše dintlha tše ngaka Moremi a di nyakang a šomago ka tšona ka mehla le ka matšatši ke tšona tše motheeletši wa SKFM 98.7 ke tšona tše entate Moruta tše nna ke berekang ka tšona tše kgaitšedi ya ka llang ka tšona ke no mo gopotša gore ke tse kgaitšedi ya ka gabotse ke tsebile o nyaka thušo ya mohutamang ka go kwešiša gore ka ge e le motho kudu go thoma go tsena ka mogare ga moago ya kgašo o kry-a memaiki mo o a lebala ke kwele gore ke lapa la Mankwele le Mokgolwane lapa la Mankwele Mokgolwane lapa la Mankwele Mokgolwane le tloloka lapa la Mankwele Mokgolwane le tloloka a re tsene tabeng kgaitšedi ya ka nna le wena ka gare ga lapa la batswadi ba gago ke tle ko botse gore o swanetše o dire eng batswadi ba gago šiba alright kgaitšedi ya ka a re tsene tabeng ya mathomo ye ke kwile go bolela ka yona e lego ntlha tabeng ya ntwa ka gare ga lapa e rera ke ba babi ge ba rera ntwa ba e rerela gore lapa la gabo le na le seke la ba le sephiri ba e rerela gore ba le lwešhe ka nako e la le lwang ba thieditše ntongwe le yengwe ye bohlokwa ye lena le e bolelang gopola gore motho nnete ya motho e ka nako motho a kwatile ge o dula le mosadi a sa go rate mohlang a kwatile o tlo go botša tše ka mokana ga tšona a santšeng a go botše tšona ge o dula le ngwaneno a go naganela tše dimpe mo gongwe a go swaretše dikgopi o tlo di bolela tšatši le go na le ntwa nakwana go nang le ntwa go nang le lešata ka gare ga lapa la gabo le na go kguthuletše ke nako e leng gore bjale ba go tseba ditaba ba go rata ditaba ba go tsena ka gare ga maphelo a batho ba bula tsebe ba tšea dintlha fela go ntwa yela e leng gona ka mola gare ga lapa ba dingwala fase ge ba ya go dula fase le mangaka a bona ba re ka kua lapeng lela ba phelenne lenyalo ba phelenne gore bana ba le ba loke ba bega botse ba sekatlo ba sena majwala ba phelenne go aga ntlo kokwele ba omanyana ba re ntlo yela e gana go emelela e gana go dira engeng ke taba ya ntwa ge re tla tabeng ya tšhelete e kotsi kudu gobane tšhelete e loega moroba gobane tšhelete e iriwa ka mohlare ge lephephe le le diriwa ka mohlare gona le gora gore le tšhelete gore e tle e loege go tlo ba moroba gore e loege tšhelete ka gare ga lapa e ka se dule lebaka la gore tšhelete e se ka dula ka gare ga lapa la geno ke lebaka la gore lapa la geno le ne le meleko ene meleko ye e leng gona ka mogare ga lapa la geno ba e berekile ka tšhelete bana ba geno le ge ba swara tšhelete a ba gopole lapa la gabo bona bana ba geno ge ba swara tšhelete gona le gore ba ria dilo tše di botse ka mogare ga lapa kampane ba sepele ba no majwala kampane ba sepele ba thabiše batho ba ka ntle a se bona nne ke thokolosi seriti sa motho se se kitimang ka gare ga lapa se ba fang maele a marogo re tsena tabeng ya lenyalo ge go ne lenyalo ka gare ga lapa la geno a go thabe batho ka moka o ka ria lenyalo le legolo wa reka majwala go thakgatša ko a ditanka-tanka wa kry-a batho ba tlileng go support-a lenyalo le ba le 5 mara mo lenyalong le go ne le batho ba e leng gore mo gongwe ke ba diketekete mara only 5 ke bona ba ba tlileng go tla go thuša le go tla go lakatsa le go tliša dithapelo le go tliša maele ka gare ga lenyalo le lenyalo ka gare ga lapa la geno ba le tswaletše why lenyalo ba le tswalela ka gare ga lapa la geno batho ba ba lemogile gore lapa le la geno ke bo bapallo ba kgonne batswadi ba lena leng mo e leng gore le ka bapalela sa go ikuša bohloko ke bana ba bannyane ba ba sa tsebeng selo lenyalo le tlo ba gona ka gore le le gapeletše lenyalo gore le tle le ba gona ka gare ga lapa la geno santse re ntšhe motheola ba o beile mmela gating re o ntšhe ka mediruto mme re o latlhele ka ntle re tšea lapa le la re le hlatswe podi ya ba le boditšeng kana ba re le santse le hlape ke ya go tloša seriti se se sa nyakegeng ka mola gae se se hlolang mathata ka mola gare ga lapa la geno le llele ka magotlo mmereko wa legotlo ke thokolosi ya go tšea maupi ka gare ga malapa a batho
o kry-a ka mo next door go ne legotlo ke le baditse ngaka e strong e fetša go bereka goba moruti o strong legotlo le la letswa le tšhabela ka ga magwela mo mongwe o e leng gore le yena ba nyaka go bona ba moja baloi ba bohlale go feta kore ba bohlale kudu ga itse diaka ba ba le phoofolo ba se ke ba nyaka go e fepa ba e fepe malapeng a bolena so magotlo ba tlišang ka molagae a ne le morero maloba be ke le lenanego le lengwe bana ba bangwe ba ija ke magotlo a sa je le ge ba lahla lerapo legotlo le sa je lerapo le lata nama ya motho le bangwe tha dinama be re bolala re magotlo ke a mabuang ge o tšhedi retex gaje na o ka thia moloi ka retex o ka se mothia kere so magotlo a tlile ka morero lapa la go ba le magotlo le ba le mafene ene lapa la go ba le magotlo le mafene le ba le leswiswi le ba le street bana ba ka moo ba ka lo ba botse ka mokgwa ba ka ratang fela bashimane ba tlo bapala ka bona why dilo tše di sepelang ka mogare ga lapa la ga bo bona a se tše di tlišitšeng pholo goba tšwelopele ka mogare ga motse di tlile ka morero ka go tseba gore ba le bone gore le ditšhuana ba tlo no bapala ka lena go ne mo le ka tšhabelang gona ba sa tsebe gore ka le lengwe la matšatši o tla ba ka mogare ga meago e ya kgašo wa kry-a thušo le maele a re go fang ona goba ngaka go kotsi kudu gobane ge re ntšha taba tša go swana le tše ba le ba mmušwa le susui ba kwata kudu gobane ba bone gore bana ba le ba thomile go emelela ba ya go kry-a thušo o boletše ntho ye nngwe ke ikwele ebile ke ikwešišitše lapa la geno go sepela noga malapa mantši mo go sepela go noga gona o tsebe gore dinoga tše di romelwang ka gare ga malapa a gabo le nae ba di thielela maina ene leina le ba le berekišang go ngwana wa ka gae ngwana o ga a tlo o dula ebile ga a tlo laolega ka mogae sa gage e tlo ba go emaema a ria dilo tše di rong le mogala a sa kgalege gobane mafelelong ngwana o sepela le molekwa gore a tla kry-e kotsi ya koloi a feleletše e ba gore wa go hlokofala mo ditseleng gobane la mafelelong noga ye e tlang ka gare ga lapa e thoma e ja mola le mola la mafelelo e tlo nyaka go nwa madi ka mogare ga lapa noga a itlišitše dibotse ka gae noga e ka se tlišikago ka gare ga lapa la gabo lena gobane sega gabo rena ba re noga ke sera ene ga le dula le sera ka mogare ga lapa go ra gore le dula le phoofolo ye e leng gore e ka tsoga le tlholetše mathata go swana le mahu ka mogare ga motse so noga ye ka mogare ga lapa la gabo lena e santše e tšwe lapa lela la bolena sesolo mo e leng gore santše go tle go tla le noga a se papadi mo e leng gore santše go tle go kitime magotlo go kitime dilo tša go sebalege ka kua lapeng la gabo lena modimo ga a re ga hlama lapa le la re le tle le sokodiše ke diphoofolo ka mo lagare ga lapa o rile lapa modimo a ria naga a ya go ria diolo kua dithabeng mo dinoga di santše di dule gona ke tše di jwang dinoga tše di dulang ka gare ga malapa a gabo lena ke mabuang magotlo a santše a phele ka gare ga malapa a gabo lena goreng le ka re lepalela ko go te phepa le go fepa buang magotlo mola lena ka bolena lepalela ko go te phepa tšhelete ye e leng gore le reka dijo ka tšona dijo tšela tša mafelelo le feleletša le dija le tšona diphoofolo tše di romelang ke batho ka gare ga lapa a ko go botše o tšwa go nyaka mokhukhu wa gago o nyakile stene sa gago o rile nte botse o gatile tema e botse fela solanka o tsamaya o se wa lokiša ka molalapeng la geno a go tloloka ka kua gare ga lapa la geno lebaka e le le mokhukhu o nyakile mara o tšwa le disusu o tšwa le diphoofolo ka mogare ga lapa o di iša lapeng la gago wona wa motse o ganegang go agega o lo wa gago wa mola mokhukhung wa go agega jwang gobane batho ba kgonne go etelela batswadi ba gago pele lapa le la geno le medimo ye sentseng e šireletše ka mola a e sa le gona medimo yeo a e sa le maatla medimo yeo ya gore ka šireletša a e sa le pholo ye e lefang yona gobane ba eteletše pele gobane mma go lla le ku papa go lla le ku tabašing ge o nyakile mokhukhu pele baloi ba bona gore wa go riang bereka poleke ya gago ge ba etla ka mola ba ruruge limpa ba ruruge maoto ba kgone go swa ka kua gare ga lapa lela ba tsebe gore ka kua lapeng le la gago tsene kgaetšedi ya ka o boletše taba maswiswi a fapana go le leswiswi la bošego go le leswiswi la thokolosi go le leswiswi la qhitho le ba go berekang ka mobu wa mabitla ba riela gore o no hloya ke batho
go ne le susu la batswadi ba gago ge ba robetse mo e leng gore ka setlo sa sega gabo rena motho mang kapa mang wa tseba gore o swanetse gore a hlape ebile ka dihlare tše e lego gore ga se sepiri ke bobilane bo legatolodi bo mosehla bo mohlapafifi dihlare tša go tloša lesusu go le apola godimo ga motho lapa la gene le ne lesusu ka lebaka la gore go bile le tšhologo ya setopo se e leng gore se bolailwe fela se se makatšang ba gene gore ba ile ba emaema ba tlela ke mokgathala gare ga sebaka gobane ke go botša kere lapa lela la gene le sahletše ke mokgathala ka gare mo e leng gore batho ba emaeme ba feleletša ba lapa wa bona ka nako la mathomo ge mama go a fetša go bolawa ka dilepe mo wa bolawang gona mmago nkebe ba mo emele ka maoto lapa la gene nkebe le se mo le leng gona gobane batho ba ba ne le access ya go berekiša seriti sa mama gago ba buile ba tšere mongwana gape ka sona ka molagare ga lapa ba buile ba itirela boithatelo ba bapala ka maphelo a lena go tlo tla banna ba tlo lefa masia ba tlo spela go tlo tla banna ba tlo dula le lena banna ba modimo ba tsamaye le be le tuputišo banna ba batlile ka go bapala gante banna ba raka ke selo ka mogare ga lapa o boletše taba ye kgolo kudu ya jwala a ko go botše ge o ka bona ka mogare ga lapa le ngwana a e phepa ka thabo la mmotlana ke bolela ka jwala mabele o tsebe gore go na le bothata bo bogolo bo e leng gore godimo ga ngwana ba ka ne ba ba mmerekile ka moroko ngwana o ba ka ne ba ba mo phaseditše gore ga a dutše yang kgale ke jwala ene ga a nule jwala a se ka laolega ene ga a nule jwala a se ka dula ka gae ene kore ga a nule jwala a sepele le dinaga a sa lemoge ebile a sene le poifo ya gore ke tseke therešoro fela re kwa ba re batho ba wele ka dikoloi ba go betše batho ba wele ka dikoloi modimo ba tšere batho ba wele ka dikoloi dilo kore batho a se ka lemoga selo ebile a se ka ba nagana re ketse gone nto ba reng dikotsi dijwala moleko wa jwala ba go bereka ka moroko wa jwala ba sotho ga re tsena tabeng ya di-relationship di ka se leoke gaetse diaka relationship ga e dule kore like lerato a le dule godimo ga lesusu la thokolosi gopola gore ge re bolela ka lerato re bolela ka ntobotse ene ntobotse ke ye thokolosi sa inyakeng ene ntobotse ke ye ba babe ba sa inyakeng ene ntobotse ke ye e leng gore e kgopiša dira tša gago so le tlo dula le banna ba modimo ba tsamaya ene sa go kwiša bohloko ke gore thokolosi e fetela ka thobalano ene batho ba bantši a ba tsebe gobane thokolosi ga e etela mosadi sa mathomo e mo tsenela ka gare ga thobalano ya swara tšhila ya mosadi yo mo go yona ya emela ge monna etla a tsenela thobalano le mosadi yo thokolosi e šeile kudumela o lebelele batho ba bantši ba tshweneng ke thokolosi ge ba lora ba robetse dithokolosi ge ba tsoga ba itwa kudumela thokolosi e šia kudumela ya boa ya šia tšhila ya yona mo mosading ge monna a etla wena le yena le tiketla ka digwara le ya foyeng ge le kgotsofatšana furugo monno la ga furalla ke gona hlabiro wa modimo a ile o tlile monyaka wa boa moela baruting wa boa morapediša wa boa fetša wa mophasetša hlabiro a ka se bowe gobane o antše moya go batšhila ya thokolosi ye e leng gore e morakile taba e ke e bolela ka lebaka la gore gona mo sekhukhune ke banna ba bantši e ba go ba ditšeng ke basadi ba bantši ba go ba ditšeng ge o ka lemoga goba ge nka bolela ntlha e banna ba bantši ba swanetše ba tuputiše gore wai ge ba fetša go tsenela thobalano le basadi ba bona ge ba tsoga furugo ba tsoga ba bolaya ke mala ba bangwe ba no tsoga mebele e lapile o mongwe o no tsoga theka le lefiša mofišo mongwe le ga a se a bereka mmereko go tsenelela go no bontšha ga botse gore go ne nto ke tšeang go itšea mona ne ntho leng kgobaditše ke bolela so banna ba ne le basadi ba bona ka gae ba itseba ga botse ntho e riega go banna e riega go basadi so lapa lela la geno lena le na le thokolosi and thokolosi e bontšha ga botse re yagile ke kgale e dula ka malagare ga lapa la geno lapa la go ba le thokolosi le bona so le ba le mohlwa ompa le ba le mohlwa a le ne boroko go thoma ka 12 go fihla ka 4 ya masa a le ne boroko go ba le dilo tše di kitimang ka mo godimo ga ntlo go ba le go fellana pelo ka gae a re dumele go fana maele ke lapa la go ba le thokolosi
so dilo tša go swana le tšeo di a tloga le pudi ye ge le sengwe ikereya a la swanela go e hlabela ka lapeng la geno gobane le bile le tšhologo ya madi ya a bileng gona a mamago le swanetše le e hlabele kua go nago le noka le lena le hlape ko go ne le noka ka mošwang o šalang le itšie le go gaša lapa lela ka ona then e be gona re yang go tšea mama re metšea re mmea ka mokgo go nyakegang ntle le gore o phete dilo tše ko go botšang kgaetšedi le sa tlo blame bo basadi ba ba dulang le boabuti kua makgweng le sa tlo blame bagalabe ba lena le sa tlo blame batho ba bantši o tlo kry-a mo bophelong ba gago o focusitše go di blame go na le gore o focuse go dilo tše e leng gore ko re tšwelopele ya bophelo ba gago o kgona go bona lagaetšedi gore a o happy a o ne le thabo ya batamela le kopelona le go na le nngwe e leng gore e nkuša bohloko thumatšhe ke ngwana a buta ka mošimanyana ngwane le a tepsene ka sele a tseba kore o dira dilo tše dintša go tšwa tseleng a re thome ba motšea ba mo sepediša ba mmotša gore lapa le la tišo kore le sekolong a sa tsena sekolo o tropile a re tsebe gore gabotse le bobaka keng ka yena bana ba tlogela dikolo ena ke mo lebeletše o nkuša bohloko thumatšhe ngwana o a tlogelang sekolo ga a se tlogele ka go rata mama a se tlogele ka go rata o se tlogediša ke dilo tše dimpe tše di tseneng ngwana o ga a tle mo re mmereke ngwana a boele sekolong ke rata go lemoša batho gore ba swanetše ba tsebe gore sekolo se bohlokwa kudu le gona ene taba ye e bolelwa mehle le mehle diradiong taba ye ya bolelwa ka magaeng sekolo se bohlokwa kudu le rena gore le nna jale ka ngaka ya setšo sekolo se bohlokwa kudu go nna ge ngwana a sa tsene sekolo o tlo phela boima gomme a go kgonagale mama gore ngwana a no re nna a ke sa nyako tsena sekolo a go kgonagale gore ngwana a no re nna ke tlogela sekolo ke a palelwa ena a tšwele felo no feila a go be bokaone mo go wena a ke tse re phethile standard 8 ga kae ke kgopela gore mama o nompotša mo o ko nompotša ka bophelo ba gago kgolo ya gago e bile jwang go gola ga gago nna ka gola gabotse mara mme o bele kgolong ya ka ke be ke goletše ka ga botata ka golela ga gešo ke ile gae mo after mma tlhokofala ka ya ba gona ke thomo go dulang ka gae gona be ke se ka dula gabotse lebaka ke kokore ke nyaka go kwa ka kgolo ya gago go ne nto nngwe e no re botšiša o mme ka kgolo ya gage gore go goleng ga gage o gotše gabotse na go goleng ga ka ke gotše gabotse ke godiša ke mokgekolo magolo a ka ena sa senke ke bona bothata mo go wena mo e leng gore ke bona bothata ke gore ke re thomo o dula gae ke thomo o dula ka lapeng la mma ke mathata afe a o gahlane le ona ka lapeng la geno la mmago le papago ke mantši kore ke ngwana go hloka boroko ntate moremi kore dilo tše ka moka o thoma o re ke re go apala o re ke re ka mo go apala o re ke re ka mo pogotše ebile o bolela le ka pele o re mara gabotse go riegang gabotse mo mogaši prof a ke no go tsentšha mogaši yaka ke kwa gore wena go di thieleditše gabotse taba tše tša mama o kwa eng ya go na le tlhakatlhakano e ntšhi ka gare ga lapa ya go na le tlhakatlhakano e ntšhi e le gore mohlho mongwe e ile a tlogelwa go tloga morago kwa ya se nna ke ratang go se bojiša go tswa go lena prof Ya. gore ge gone jale go na le mabošaile e le gore mohlho mongwe motho a ka ba ile a ba le ona mo bophelong a go se hlokomele bophelo bja gagwe le maphelo a batho ba ba leng gaufi le ona go na le gore mo go lena go padile goba mohlho mongwe go na le tše e le gore di ka loka goba mohlho mongwe di ka loka ka moka go diregang godimo ga maemo mohutong a ke go leboge ka podišo e kaone kudu mogaši yaka wa bona ge mathata a swana le ya kgaetšedi yaka go nna jale ka ngaka moremi go ekwa ke be ke bolela ke re a nna go ya ka nna ga ke bone bothata gobane ke a tseba gore ke tlo mo thuša nka mere o tlile lefelong la maleba o tlo kry-a thušo ge go pala bophelong o a ema
a re le go padile re a ragaraga ge go pala go tsoga ka leoto le nteng le robegile o llela go tsoga ka le sentse le tsoge gomme le ge le fetsa go tsoga le tlo fodiša le tlo bua re tlo buela ra ba ga botse ke bolediša ke gore mogaši batho ba bantši ba swere ke mathata go etša sesia leng ka gare ga gona ke bolediša ke gore batho ba bantši ba ka gare ga mohlako o sesia leng ka gare ga gona fela ka lebaka la gore a ba tsebe gore ba ka llela kae batho ba dutse ka magaeng se se ka mokgwa a bolelang go nyaka re kopantšhe le ba gabo papage le ba gabo mmage re ye go leka go a go hlola khutšo ka gare ga lapa bana ba gabo se se ka moka re kgone go bona re ka berekana le bona jwang gore go kgone go ba le dilo tše di botse tše di bang gone nto kgolo ye motho a swanetšeng go e tseba ko gore ge motho a tšwela pele mo bophelong o swanetše go tseba gabotse mogaši yaka gore a se batho ka moka ba tlo thabelang gore go be le tšwelopele bophelong ba sese a se batho ka moka ba tlo bang le go lakatsa gore sese bophelo ba gage bo be le tšwelopele a se batho ka moka ba tlo bang le tumo ya gore ka lapeng la gabe sese go ka ba le gore ntloela e fele ba gona ba ba thabang ba e bona e le ka mogole a se ba ba kao ba e leng gore ba re ge ba rapela ba biga lapa lela la ga bosese ene sese ke tlo go botša ntho ngwe mo bophelong o tšere magato a mabotse then re tlo leka go founela o motiki wa gae re ko gore yena o tsebang ka mohlako wa ka gae ngwana o le reng wa letshwenya o ka yena o kae ke kgopela mpile tše ngwana ola eno mpapalela papatšong nyane Professor Moremi o koletse dilo tša badudi ba sekhukhune ka mošupolo o tla ba berekela go la Jenfest Hlathulaman Center go thoma ka iri ya seswai mesonye consultation ke 300 fela mola ka iri ya senyane bošego o tla ba a tsene go nnaneo la Love Train le Ishmael kwa Morota go kwa dintlha ka botlalo o ka leletša Mmalifu mo nomorong ye 072 133 6761 072 133 6761 Professor Moremi. And now, the moment you've all been waiting for. Hello. This is Google Lady Shadow. You're listening to SKFM 98.7 communicating. And now, the moment you've all been waiting for. Hello. This is Google Lady Shadow. You're listening to SKFM 98.7 communicating. Rato mo banna le basadi ba aga malapa ke re ngwana ga le ya nna ke nagana gore ge o ya gae o tshwanetse o tšee bana ba gago le monna gago e le ena ka gore ge o ba šia morago o ba šie bodutung a bela bona maisala ba nyeke go malocal mothampe kgona ba gago mešhelmešhe marago ka sebone balekane ba bangwe ba leša balekane ba bona borutu a o etetse ga geno o boore bale ka moswane wa bongwe la se go balele moke ga kae mare se go le go bone ka moswane ka mo e tšetsa awa rona pa o fatana gape go na le polelo e nngwe e leng gona mo ya go nsele bathau ya go bona ka baka la polelo ya lese bona ya ditaba tse ding a se gantši a ka noya a sa bolela gape se ne polelo ka gare right lesomete la metsotso nnete gona re lebantše fela go irikela ya bo lesomete Shiba prof Shiba ya a ke go leboge ntate Morota o tsa fane se ke ntate Morota ka mo ba le go lebana ke go rometša nae ya ga itšedi ya ka šwena gona nna ke tlo kwa dillo go gaitšedi re tle re kgone go fa batheeletši sebaka sa gore ba kgone go feuna motheeletši o seke wa lebala go sasa ka labobedi fela Professor Moremi o kgethile letšatši gore a tle ka mo Janfest a tle a thuše badudi le dinaga mabapi bao e lego gore ba kgauso le Janfest go thoma forogo ka 8
le ka diega professor ka 3 o'clock o tlo gapeletša go tšhaiša sentse go bereka ka gae ko tšhaiša ka 6 ke tšhaiša le gona ke sa radiong pele ke a le kgopela ba e leng gore ba gešo ba tlile go tla go nyaka thušo go sasa re gona mo meagong ya kgašo ge le fitla le gore professor Moremi kae ba tlo le bontšha mo professor Moremi a leng gona difounu tšeo ka difounelang go buka maga gešo ke 071 398 1508 re ka di bušeletša ba re ke dinomoro tše re ka go di berekiša go buka magešong gore ba tsebe gore aowa morota o ile a re wa tla ka moswane Ismael o ile a re wa fihla ka moswane iya ke bolela jalo ka lebaka la gore go ne batho ba ba mmalwa ba e leng gore šetše ba ngwadišitše ene a ke thabe ge ke kgathalela ene lebaka le legolo ko gore re bereka ka nako a ke di bušeletše gape ke 071 398 1508 yeah and then ga re botse batheeletši ba SKFM gore ba ka re kry-a mo letlakaleng la rena la DR Moremi re life mo la go DR Moremi letlakaleng la rena ba gešo go tsena go yona o tlo bona Facebook ya rena e na le 207k followers le 474 following e tlo ke yona e leng gore ke yona go bane batho ra tseba gore ba no go create di Facebook go ka kry le re nomoro gona ya di followers e sa le fase o e fete o nyake ya e neng le 207k ke yona e leng gore mo go yona re live DR Moremi o no re DR Moremi mo letlakaleng la rena o tlo re bona re gona ka mo meagong ya kgašo re na le kgaetšedi ya rena shu kgaetšedi sebaka ke sa gago se ke tlong go botša sona gore kgaetšedi ya ka bolela dinnete bolela thušo ye wena o e nyakang rena re thuša wena go ya le ka mokgwa wena o nyakang ka gona nna mmereko wa ka ko go thuša batho fela ba bolela nnete fela ba e leng gore ke therešo kgaetšedi ya ka ba nyaka thušo ka nnete go nyaka thušo ke na mahlakori a mantši a go thuša motho a se mo e leng gore nka tloga ke palela ko go ka go thuša ge o ka bolela nnete ka bophelo ba gago wa rena ka Moremi nthuše nna ke nyaka go tlogela jwala bo ke a borata ke nyaka go tlogela ke a pallwa ka Moremi nthuše nna ke nyaka go bona ke bereka ke melegaka ke nyaka go bona ke dutse le bana ba ka gare ga motse wa ka ke nyaka go bona ke tiketlile le nna ke le ditoro tše di botse tše e leng gore ke nyaka go bona ke le mosadi wa mohuta o e leng gore bana ba ka duma go ka ba yena go sasa nna ke thuša wena kgaetšedi yaka a go tlo go thuša gore ge o tloga mo ye ka gae o ye go bolela ka pelo o lle gore mara nkabe ke boditše ngaka Moremi kare mo gongwe go baba mo gongwe monno la ka nthuša ke bolela so ka lebaka la gore go sasa ge ke tsamaya ke ya ga geno ke ya go ntšha magotlo ao ke a golwa le meleko e leng kua ga geno ba tseba balatedi ba ka ba letlakala la Facebook mola go Dr. Moremi gore ge ke re ke ya go dira selo ke ya go se dira ka nnete ba tseba ga botsore ge ke re go sasa ke ya ga bolena ke ya go feta ke tloša meleko le mathata le matshwenyego a leng gona therešo ke yaya a ke no bolela ge ke re ke tšhaiša ka 3 ke a tseba gore ge ke tloga mo ka 3 ke ya go ya maga ga bolena ke ya go ntšha mathata a le tshwenyang a go tlo le thuša gore ke tle ke lefe sporofeto ke seke ka lefa solution ke nyaka go lefa sporofeto ke lefe solution le ya tlege bophelong ka le lengwe la matšatši le re Moremi re ya leboga ba bona le golle ke no le bitša ka re ba ba nyakang thušo magagešo a batle ke ka mo sekhukhune ka mo ke thuša batho ba ba nyakang thušo kgaetšedi ya ka sebaka ke sa gago ipelaele gore mang hloka thušo mohuta mang tobela ka bolela mo ke batlile kgwale wa go tsoka dikgalao pele ke tlile mo le mmangwanake go sebong ke le kgwala re tlile re tlo nyaka thušo le nna ke nyaka thušo ka gore phelo be ke tseneng ka mogare ga bona ga ke bokwešiše le nna gore a ke tsore ke phuša keng and ke a duma gore nka bereka ka gela bana ba ka ga bona go ba ka go bona le nna ka ba mosadi jwale ka ba bang basadi ba ke ba bonang ba ba dilo tše botse mara nna ke palla ko go dira ere ke kgone go bereka mara ge ke bereka a ke tse gore ke berekelang go fo go kgatla ke ditšhomi re ke sepale ditšhomi re ya majwale re nwa majwala ga ba boa ka moswane ba tšika ba lwa le nna ba nroga kore a ke kwiše gore bothata ba ka ena poeleng ene le ka kwa gae magotlo ba bolelang ona ke nnete ka gore ke nna ke šetšeng ka kwa lapeng go jwana magotlo
a tlala kwa go jima ga ngako go tša tletše le mo mojako so ge gore ka no thoma ra reka dijo ke mo go ba mmagotlo and magotlo a tsena ka mo ngakong go tlo tsena le le-1 a le fitlha ka mako re le trepe ka gore bea dijo mo a le je dijo tšela mara le no gola ka mola ngako la ke tsore le go dishakeng ra bo ra fetša re le ntšhitše re le bolaile ra latlhela ka ntle so ka mojana re tsoga ra le hloka mola ra go le latlhela ntshe a ra ra fedi a sa le gona go njwa le ka mo RDP ga a sa le gona a no kitima mola ntlong e seng ya be ya fela ka mola ke ararela mola ntshe mona ene ga a nametše ka modimo ga masenke o ka re go nametše motho ene le no ge ba bolelang ka yona ke itše ka e lora yona e le kwa ga iteditše mola godimo ga ngako go tlogo mola godimo ga ngako ya tsena ka mongakong ya tsena ka fatshe ga sofa a e tsena ka fatshe ga sofa ke tšere bana ka tswa ra tshela lefasetere ka moreng ya ka morago so jale be re go payang tateng re mo gore a tla re thuše le nna ka re ke mo kopane le batho ke ba le bana le batho ba mara a gona tšwele pela fempha bana ba ka motshware motho o ntšhiketša ntle le go lwa ntle le go dirang jale ke gopela thušo ka bophelo jo ke bophelang le nna boa nkimela o lapa le le šetše le wena o nonnoši lapa le a kore a o tsefele ke selo ka gare ga lona aowa ke kore ke tlele ke menagano mengwe mpotsa gore ke no tswa ke sepele ga botse ke tše bare ba re no sepela ke se ka tse gore ke ya kae le bona ke tsegaetše done bana ba bakae ke na le banyana ba i4 o na le banyana ba i4 ntho a e fele e go botsa gore tepolai ya ntlela gore ke tepolai and then ke tse go tepolai ya kgaetšedi yaka bana ba gago bo o šala le mang ke ntho e le gore monagano wa ntlela gore ke tepolai ke khutšetše ntšhitše ka moka diragalang o mongwe o atla gore ka o tepolaya bana ba tlo šala le mang bona ba ka sele ba sokola na ke fetše ke dule ke no phela ka go lla gore ke no phela ke nagana ke bona o ka re ke latlhegile mpotše mo kgaetšedi yaka o bona o ka re ntate Moremi ga ka le thuša o rata gore kudu a le thuše kae ka motse ka magotlo ke go thuše ka taba ya bana ke go thuše ka gore ka kua gae go be le khutšo o nyaka go ba le molekani o motee nkane o sa bolele ye ya jwala mpotše ye ya jwala le yona ntate Moremi a ke tsebe gore ba e jwale bo ke borata ka kudu ka re go na le kwa kgono tepotsa gore a ke sa bonyaka a ke sa nyaka tepona ke eno jwala mara ke no qina ke boetše ke enwa majwala ena ke a re enwa majwala so a go kgone gore o se ka ba le ditshele re fo re ya dilo tša go tswa tseleng and le tše le gore a dire go tša le letswalo le se gona la gore nto ke e riang e ka tla ntirela bothata and then ga o enwa jwala so a le tsamaye ka dikoloi le tekela menateng goba le nonwela ka mogae fela mpotše nnete a ke re jalo wa tseba gore le batho ba ba go tsebang ba go theeleditše a gore a sepela ka tsona dikoloi mo bošogong wa tseba kgaetšedi yakane nna ke tlo go thuša ka jwala wena e mapele ka bona o mme wa bana ba bane ene go ka riagala gore o kry-e kotsi bana ba gago ba tlo šala ba bona mathata ga o ka riagala gore o kry-e kotsi bana ba gago ba tlo šala ba le ka gare ga mohlako mogolo go feta ka mokgo wena o reng o ka gare ga mohlako ka gona Prof Thobela o tsore king a o se o ntshitlapelo o ntshitlapelo ka kudu ngwana wa mathomo nena go ka esese o na le 12 years fa o sepela o mo šiela mang o ba šiela mang bana ba go tsane ke no kgopela mo batho ba ke ba tlaetšeng and if mo gae go na le batho ke no tswa ke a ba tšhabela ke rata nnete o e boletšeng ke tlo kgopela gore o bolele nnete ka gore re phela lefaseng le lethata go njwale le lethata ka kudu o bedi o nena ko kae o bedi o na le 4 wa boraro ke matwintshe a sa na le 2 šidiwe prof ke tšabolena
ya a ke go leboga mogaši yaka wa tseba wa tla wa botšiša ntlha e kaone ba le gaetšedi go sepetse o šeile bana ba bannoši ka mola gare ga meloko wa magoto maswisi dithokolosi dilo tše ka moka o no reng mara ge o ditšukua ba letša koše o e ratang boitshwaro ke ba le bona furu mara ge ke le mo kore monagano ka a o be gona kore a ke gopole le gore go ka hlaga le nto mpe go ka diregang okay a gona molato ke rata gore tle re buile le megala re ko gore ba thieletši bona ba ikwele jwang ba fa family e maele a mohutamang and then re tle re kgone go tswela pele re ne molio mongwe ka mola kgaetšedi ya ka a ke bolele le wena bjala ka kgaetšedi nna ke ntate Moremi a kry wa mpona se ka no kwa voice le mothieletši a se ka kwa voice ke ntate Moremi a lego ka fa kgaetšedi ya ka wa bona mo bophelong re dira diphoso and then re dirang diphoso re swanetše re lemoge gore ge re dira diphoso re se ke ra dira phoso ye e leng gore o sa ngwana ga a godile a ka tla boa go pointa ka yona se ka dira phoso e leng gore ngwana o tlo re ka tšatši le o thabile gore wa mogalema a re wena o mpotše selo gale o enwa o di tlogela ka gare ga lapa re ne re nnoši ene tšatši le lengwe go ka re o tsamaile wa re go boa wa kry-a batho ba reipile ngwana gago o tsebe gore wena ko wena o tla bo mokhositše gore mpe e be gona o mme go le diala kgaetšedi ya ka ga o sa le kgarebe le bana ba bane o wa gola o ka no tloga e segale ka morago ga mengwaga e mehlano go iša go ye e seswai ge e tlaleletša go yelaneng le yona o ka no tla wa bitšiwa koko taba ya jwala kgaetšedi ya ka e emiše nke o lebelelane le bophelo ba gago nke o lebelelane le bokamoso ba bana ba gago nke o lebelelane le taba ya lapa le lalageno nke o lebelelane le taba gore o šome o tlo kgone go ba le motse wa gago kgaetšedi ya ka a ke thabe go go bona o le ka mokgwa o leng ka gona a ke thabe go kwa ditaba tše mpotšang tšona wa ngwaga mang 92 go feta ka ngwago moteng ke nyaka go bona o swana le ma 92 ba le ka gare ga malapa a bona ba enwa tee ka gare ga malapa a bona ba enwa tee le balekani ba bona ke rata go bona ka molalapeng la gone go etswa lenyalo se mmagadi lenyalo banna ba ka se go nyale ge o le gare o sepela o tlogela bana ba ne ba nnoši gonne nka go nyakiša molekane ke ne banna ba ba nyakang basadi mara ga ke nyake gore ke re mola ke fetša go go kry-iša molekane o tlo o kry-ile gore jalo mo tšhabetše o ile kua ga ke tantsha ke iša loto godimo gankwa kere mosadi nna go ngwana a tantsha iša loto godimo gobane o ka re o tantsha o iša loto godimo wa kry-a go totelela ka mothoko wa kry-a ngwana gago a tantsha iša loto ka morago le o botsana le reng gape ngwana gago tšatši le lengwe o tlo re ge o ile kua jwaleng wa makala le yena a etla fao ene o ka se morake wa re boela gae goba tšatši le lengwe go ka re o ya ka mola ka moreng ya gagwe o fihlile ka tlhene ya gago wa makala le yena a beile ya gagwe mola o tlo palela ko go mogalema a ke ganone leswiso kgaetšedi yaka a ke ganone mathata a ileng gore le sahletše ke dilo tše dimpe a ke gane bagedi ba go beile ka gare ga lapa le le selela loka fela e ba mophološi wa lapa le jwala ema ka bona kgaetšedi yaka nako a bona o tla fihla gore o ye go ithabiša godiša bana ka se tlogele bana ba 2 years wa tsamaya wa go iša loto godimo ga ba letša koše o e ratang wa lebala gore kua ke šeile bana morago bana ba nnoši wa ekwa gore ke phoso wa ekwa gore ke phoso wa ikule gabotse gore ke phoso bana ba ge ba ka šala ba ba tsenela ba ba reipa wena mma go bona ko wena o khositšeng gore nto e be gona le batho ba ba o swarelang bana ge o ba botša gore wena o a monateng a ba go rate kgaetšedi yaka a ba netaba le wena
gobane ge e be ba go rata le bate go botsa gore nte o dirana se yona o kgopela ke nna motswela ke tlo o bereka o tlo ba le boroko se ke la tšhabela magotlo la tšhabela go ya go majala la tlogela bana ba ne ba nnoši ka gae wa goga gejedi kwai wa goga sale wa goga gale o tlogetšene ke gale ke jara ke tlogela ka goga snave o tlogela goga snave o tlogetše kwae ka nnete mang lebakeng lona o lija ka zanka mpotše tše o ileng wa di bona tša go se loke ka gare ga ge bophelo ba ge o le mma and then mo gongwe o tonoela majwala ke eng ilo tšo di-experienceng tše e leng gore o ka gala ba ba theeleditšeng bana go njwa legaetše diaka go swana le mathata maitemogelo a o kopaneng le ona mo majwaleng ge lentlelagaleseto e sa tsefeng ba ile ba go phona ka lepotlelo ba ile ba o tlogela ka transport bošego kae mo sa go tsebeng o kopaneleng ba itse ba re tlogela ka transport bošego ka saeta phokwana ene le go lwa ba itse ka mo kwa lepotlelo le tia ka moraga gaka ba bare ba sa teng na mara motho ena le ka mo moraga gaka le gona le motho a no tla go ene kwa thabeleng a fihla a tlo go loša re o monwele o rare wene o dula le motho a gago o re o monwele la mafelelo se o swantšeng go feletse o se dira ke goreng o robale le ena go na le ba o ileng wa robale le bona goba go na le yo o ileng wa robale le ena ka gapelo tša mohuto wa e ke ba le mahlatsa gore go na le batho go tša ba bone gore a e gona ntwa mohuto ba nkemelele ba go thuša ke ya go kgopela gaetšedi yaka nnetefaletše a re gane kore wa bona pleke ya lefelo la boithabišo wa jwala ga e ne molato nnete a re reng ge re ya go yona re tsebeng gore maemo a rena a jwang a nkwešiša gaetšedi yaka nka se tlogele bana ba ne ba nnoši ka kitimela kua lefelong lela banna ga ba nyaka gone ba no otlolola mogopolo ba no ya mola ba go otlolola mogopolo a gone molato nne bothata ke gore mosadi a tlogele bana ba ne ba nnoši ka gae lapeng le le yena a le kwang gore ga se lona a ye kua a ke tsebe re ka bulelela batheeletši ba babedi ba fa mme maele malefare ba tameletša mollo wa bobedi ke rata go le netefaletša mama pele ke tlo tšwa mo maraga ke kwa batheeletše pele a re kwa batheeletše gore ba reng tatemogolo ka fao alright botseletše nomoro go tsena ke 071 333 re le topeng re le nametše lefoufo la skfm se segolo thata re kgopela maele go tšwa go lena le kole baledi ba rena fa ge bantši ba le gare ba lela skfm tata go ba fedile aga ke kgopela bošišanga ka rena moremi mo tobela ga ke se gore ke tlo tswa mo topikeng e le bolela go ba jwang go na le ngakana go na le ngaka go na le ngaka kgolo tobela motsoso gore modimo wa gago gore ba yo rutwa go ngaka ga a fitlha kwa ngakeng ela ga boa ka re le ga mokwaletše seo se ra gore modimo a ba moselebele ngakana goba jwang wa tla wa botsiša potsišo botse tatemogolo re na le bothata bona bo jwale ka mangaka a mo e leng gore gahlana le bona gantši bothata ba go swana le boo bo hlola ke mathwasane a go swana le a mathwasane a fihla ka thwasong ba re ge re ya ba ruta mathasana rena a gana go rutega ge re ba ruta ba ba busy ba ja diphatlo ba ja mai ba tekela dishopong ba bona ba ba fa tše di botse ba ya kua dimmelong e le ge ba lebetše gore ke mathwasane re na le bothata gape ka mo mangakeng a rena a gore mangaka a re ruti bana bongaka a re ruti bana ditaola a re ruti bana dihlare ge bana ba fihla gae ba santse ba phekole batho ba le ge ba tsena ka mola ngwana o le re nna ke tsebe selo o re ngaka e ntswaletše a gone ngaka ye ka tswallang motho gobane motho
badimo ba gabo ba ka se dumele a ke nne ka gore badimo ba ga moruto ba ka se dumele go tswalla ke moremi ge ngwana a šitša rutile bongaka a tseba dipheko tša gage ge ngaka e motswalela o tlo bona gore ngake ga botse mphoša ka meleko ngwana a kgona go tetswalelela bušetša dilo morago lebaka la gore ba re batho ba tswaletše ke lebaka la ge ngaka e se ya ruta ngwana goba ngwana a ganne go rutwa bongaka ke mo go tsenang go tswallwa ga bongaka. Alright, 071 balli ba rena le bakwele magešong maele a wena o ka go ba fa o nabele ka motheletše o reng go bona dumela Sekhukhune FM re gona le kae nke le boleleng aga le bolela le Pinki mo Makalane aga ke gopola go fa setse maele a mannyane aga ge le motho e be le kwale bohloko ge le motho e be le kwale bohloko and e be le boitsholo godimo ga dilo tse o di dirang bana ba gago a be le kwale bohloko le boitsholo godimo ga dilo tse di dirang baneng ba gagwe a be le kwale bohloko a be le boitsholo mo godimo ga bana ba gage yena ka bo yena a dile a noši a tepotšiše gore maraki dirang o diša bana ba gore e tlebe basadi le banna ba ba jwang ba ka ande a re ga e ba le kwele bohloko le boitsholo ka magare ga dilo tseo ka mokana ga tsona a fetoge kole ga botse Pinki a fetoge bana ba botlhomela motlhomong matsaja ke tlhong ya go sepela tshwarane mo go bona tsa bene bana mara a fetoge a tlhomona gore maramma go rena a sa tshwana le mola ke moka ke mola batsokota ba mmotsa bare mara matsitsi a ga o tsa tsamaneng ya kwela goreng ke kwele kgaetšedi tanki ya ba re fetoga kgaetšedi kwela bana ba gago bohloko tseba gabotse gore o godiša banna o godiša basadi ba ka moso o nyako gore e tle ba ba jwang e ba puku ye botse ba re ge ba go bala ba bone tše kaone 071 333 lena re go tope re go nametše Sekhukhune FM dumela radio re gona le kae ma o bolela le Shadi ka mo RDP sesi ke rata go bela ka mo mosadi ya boletseng la bobedi ya re go kgona go šia bana ya ngwaleng ya re go o na le bana ba four so ke rata go botsa nnete mogolo aka nte gore o ka self discipline o phasitše mo mothong ya ga o ka tagala wene ka wene o tlo kgona go bona ka gare ga pele ba motho go tsena mong wa yona o tsena ba kgobokanya mo ba bolela ka malema maphaga mara ge wene o swatagala o tsebe gore di tsena di tswa ya lapa ke a ekwa gore go na le mathata lapa a ka soga kgonne go solva mathata ka mo lapeng ka baka la gore nako e ntšhi o e fetša ya kua majaleng le bongwe bana ba rena mogo ba ka ga ba loiwe ba tetoya bona ka bo bona ba kgatlha ke mogofe ba kgatlha ke taba ela ba re go dithutelo tša rena ke motho le ga ka rasa mogepolo a ka sentiriseng ke mola o bonang ba phela ka ditlaišo go hwetse babele ge bana ba go hloka botata o bona ya go thuša ga ba be le self discipline ba tegale bona ka bo bona ba be le ntse ba roke hlong ya gore ngwana ga a šia ngwana a tloga bolela ga botsare ke a mo tšhabela go tse ga botsebotse maikutlo ga go a bokae o morata mama awa ke bona go sokologa mama o a sokologa ka ona mokgong tanke mama prof ke nagana ke re mohlomong a re ka tšwelepele re ba tšea ba ka tla ba ja nako ya mongwe sesi a ke tsore bo kgona go ka bakwa ba re bo theeleditše na o kwele kgaetšedi yaka se segolo kore ke ba netefaletša gore go sasa ke tlo ba thuša ge re boa mo ka mantaga wa beke e tlang bosesi ba tlo re fa testimonial ya gore le thušegile bjang le kgotsofetše go fihla kae boroko bokae le bone eng
le kgotsofetse go fihla kae ka Mantaga ke tlo re gore thoma lenanego ra ba re tsentšha dikgaetšedi tša ka mo ba tla ba kgona go ka thušega gone molato kgaetšedi ya ko ke no hlobola mo a bona malefo mola a tšwela pele le lena go sasa mama ge ke tšhaiša mo Janfes ka 2 to 3 ke tla be ke tla ka gae ke tla go le thuša ke a leboga yes lehlano la metsotso go itšwela fela go irikela ya bo lesomete re a leboga prof ge batho ba thušega hle ya re a leboga re leboga nna kudu se segolo ke go aga setšhaba sa gabo rena se segolo ke go thuša setšhaba sa gabo rena se segolo ke go hlola pholo ye e leng gore e tletše go setšhaba sa gabo rena ke nyaka go ba thuša bona e be bona ba lebogang ba retang ba re no jalo gona e na re thušegile ka nnete cause nna magešo go tla mo sekhukhune ke tlile go thuša lena ke nyaka malapa a e leng gore ba ne le mathata ka magaeng ke bona ke tsenang le bona mo lenanegong ga ke nyake go tšea batho ba ka kua thukwela gae ba ka kua thukwela gae go ne le tsela ye re ba thušang ka yona re nyaka lena ba gagešo ge le na le bothata bo e leng gore le nyaka go boromela mo radiong le no founela 071 a ke dire so 133 6761 ya 072 133 6761 or 072 1336761 ya ke nomoro le ba re le romela mathata lena mo go yona ya le romela mathata e ka ba ka WhatsApp go ba le ka romela ka mogwa wa gore le le tšetše the right reverend ke yena ntate malefo ke yena a dilang ka mathata a ileng gore ke baledi ba batlang mo radiong re tlo le thuša ka transport ya gore le ke mo lenanegong re tle re kwa mathata a lena fela re ya kgopela gore ge le tla mo lenanegong le tsebiše meloko le metswalle re duma kudu mathata e leng gore a tloga a padile ka moo gae mo gongwe la rerile mošate mo gongwe la rerile ka gae a padile a le sa tseba mo le ka tšhabelang gona ke mo professor Moremi ke nyaka go le thuša gore le kgone go ba le tšwelopele maphelong a lena molli wa rena shu wa bobedi re ya go amogela kgaetšedi yaka le kae thabela le kae nna re gona nna ke gona kgaetšedi ke mang o tswa kae gae Sylvia Chweo Ratau ke tswa Makgana ga Ratau thabela kgaetšedi le hlaboše le ntšho go nyane mama Sylvia Chweo Ratau ya ke tswa Makgana ga Ratau Makgana ga Ratau ya le hloka thušo jwang kgaetšedi yaka thušo nna ke se ka re thušo ke re dithušo tše ke di kgopela go ke tše mmalwa nkono thoma o ye le tšona o di bolele ka mokana ga tšona thušo ye ke e kgopelang ya mathomo ke ka gare ga dikamela tše le gore ke palela ko go tšwa ka gare ga tšona ke phediša bana ba ka ga bohloko bana ba ka ga boima gore ke tsene ka gare ga tšona ke sentše ke business ke re ke ya stokong ke mokana ga ke boa stokong ke a rekiša ga ke fetše go rekiša ke mokana commissiona ga e bo ke a boa ke a tlabanega tšhalete fo sepela nna ke tsebere ke dirang ka yona bana ba ka ba bolaya ke tlala ke na le mmereko ko o dirang gape kwa go loga di-customer ga di sa ba gona ga di sa tla ke re ka ipotšiša gore lebaka keng ga ke le hwetše tšhalete ya dikamela a ke tsere ke dirang ka yona kane ke tšea mo ke patela mo ke tšea mo ke patela mo ga ke na ntho e botse e le gore nka išupa gore ka tšhalete le ke dirile ntho eso ka yona and then nka se go šupetše le fridge ka re e tletše ka lebaka la tšhalete le ke tsamago ke ya dima mo go batho so ke ntho e le gore e nkuša bohloko ya mpalabadiša le tata go bana ba ka tše dintša tšona ga a di tsebe ke palela ko go mmotša ke mokana e no ba sephiri mara bana ba ke a ba botša gore okay tšhalete le bona go ke tšo e kgopela ga mangmang ke mokana e santse re tla e boele ke golela bana ba itere then tšhelete nka e counta go mo ya dikamela ko ra ke tsebore ga nka e bolela e ba nna ke ntšhi ka kudu ke moka ke duma go itseba kore kgaetšedi ke nyaka o kgopele thušo ka dilo ka moka ka botlalo ke a go kgopela mpotša yona re e tsebe o e counta a se ka e counta mara batho ba e le gore ke tšere go bona nka ba mentiona le ga o ka se bolele maina bona mme re botša nomoro ke tšere go batho ba 7 ke tšere go batho ba 12 tšhelete ya kamela ke tšere go batho ba 7 then ba ke ba kolotang ka morago ke ba 5 seng ba dikamela o di kolota bokae dikamela
ye nngwe ke 1400 ba e goga ka yo ke ka shopong e la jambo Botlhati Street ko 1004 yeah ke mokana ye mongwe ke 750 then wa bobedi ke 750 wa boraro ke 800 wa bone 400 wa bone 520 then wa bohlano ke 600 ke mokana wa bo 6 ke 600 le ena ke moka wa bo 7 ke 300 kwa bo 7 bao ke ba kolotago ke a dinne go tšhaleta bona wa mathomo ke 1000 ranta wa bobedi ke 1000 ranta tene ke moka wa boraro ke 500 wa bone ke 200 wa bohlano ke 800 ene tota go bana ba ka tše dingwe di tseba mara tše dingwe ke mmipetše ka lebaka la gore o tlo nkomanya mara le yena ga a bereke a sa berekego ke mokana o phediša ka piece job o tsena beke e tlago ga a tsene o gola 100 ranta ka letšatši go era gore ka beke o gola 700 ene gana batswadi a ke na batswadi ka tšhelete le wa iphepa ebile o ngathela le yona nna ke be ke le motho e le gore ke a ipereka go sena nto e ntšhitago jwale ke tlaba ko gore gane jwale ga kere ke swara mo ka moka a gona ntho e ntumelang ga ke tsena ka mo ke tšwa tše dingwe di kamela ke di tšea kere ke ya ditaelong ke re ko kwere ga botse bothata ke eng gore ke feletše ke le ka gare ga bophelo jwa mohuto ba re ke badimo ba bangwe ba re ke baloi nnete ga ke hwetšene ke lebaka ke sepela dingaka tše ke di sepetšego le baruti le ba porofeta ka moka ba ka tlala pase ka moka ke zama ke ntšha ditšhalete ke adima dikamela ke kwele ka thokwe mara go apala tšwele pele ga ke hwetše ebile ke nna mo sehla le go tsena ka shopong ke reka seaparo ga ke sa kgona bana ba ka ba go laga bohloko bana ba ka ba phediša ga boima gore ke tle mo go ntate Moremi ke mo setšitše mo founung ka kwa ka di-video tša gage and then ka bona gore bana ba ka stress ke leng godimo ga sona setše se ba affecta cause ke kgona go te kwalela ka gare ga ntlo ka tšea founu ga ke sena data ke swara ke stress ke mokana ga ke na le data ke ba busy ka di-movie ka checka di-movie ka checka di-Facebook ka checka di-video tša ntate Moremi then ke mokana ka bona gore ke maka nthušago ke šetše ke ngwaletše ka mo SK ga mmalwa ke boletše le ba lenaneo ka mo SK then bole bona ba nromela pele mo ba nrometše go ntshi ke tšo bua le gona ga ka kry-a thušo ke mokana jwale ka re ga ke kwa ntate Moremi ka re mohlho mongwe ke tlo golega and then tlhakatlhakano ya bophelo jwa ka e thomile gore ke le ga botata go bana ba ka 2013 ke be ke phela ga botse go sena bothata ke na le ena re le ka babedi go tla le mo le gore dikgaetšedi tša gage di a boa ka gare ga lapa ga di boa ka gare ga lapa go ba di tshele ka mmotša mogala wa ka kare jwale ga gore so ke ya sepela ka lebaka la gore bana ba ka molapeng ba tlile a ra wona o ka sentšhi ke nnoši kane batho ba ba tlilo feta ba tlilo sepela ka ge nna re berešetše re nnoši batho ba le go sepeleng ga ka ba ntšetše diaparo tšaka tše diaparo tšaka ngwana kwa bobedi o be ana le 9 months then ba tšere kgati ya tleliniki ba tšea di-certificate tša bana be ke sana le bana ka babedi ba tšere aparo tšaka ke sa tšwile mara ke bašidi ka mogare ga lapa a ke tšwa ga ke boa ke aga kanega diaparo ga di gona
then ga ke botsa mogala ke re gape ka mo ke aga ka ne ga diaparo di gona mpeto hlano mo le certificate tša bana ga di gona ka mo khwe ke nyakana le diaparo tša ka ga ke di hwetse ga ba botšiša ba re bona gona ntho le gore ba itšere go fitlhela le lehono ka tsama ke ga ke tlo felletša le gore ke flo dula tata bana ba gore fo dula re bona gore go tlo ga jwang ba tla bang khurumetša le ngwana ka magetla ka bona gore philo ke dutšego ka sekgone a ke sepele ke boele mo ke tšwago ka boela ga mokgekolo ke be ke dula le mokgekolo mmele ga mme ga ke dula le yena ka boela koko lapeng ditaba tšele ba rodiseka a ba santse re rodiseka ba rawa motho ya lego ka mo o re kona tša go ja jalo ke mokana o phema ka gore nna re motšetše diaparo and then na ra motšele diaparo ka re ga o kgone gore ke mo bolela gore batho ba ba tšere diaparo tšaka batho ba ba tšere diaparo tšaka go fitlha le legono ka tloga ka police station ba rana o tsomang ka moga batho kana se wa nyala ke motho boela morago mo tswang ka te poela morago ka te khomolelela ka boela ga mokgekolo fitlha ga mokgekolo ka ditaelong ke re ko kukušia gore ga botsele ba ka keng gore batho ba ba tšee dilo tšaka ga ba nraka ka o bona ba no nraka mare ba se ka ntšeela seno awa ga ke boa kwa ditaelong ga ke tsena ga mokgekolo ka pheta ditaelo ja tsoga gape ga ditsoga mokgekolo a re go mowanteya ka mogaka mmele ga mme jalo ka bona gore ke thote mokhukhwana ka wa saluni ke titulele kwa thoko ka tloga ka titulela kwa thoko ka lapeng wa ba ditshele motswadi ya ka o be a sa phela go ba le mo ile gore bophelo ga bo sa le ga botse motswadi ya ka go tšetša le gore wa bajwa mo ka motswadi ya ka ba robala a robetšego marara wa ratla ra lokiša bophelo le mokgekolo jalo mara ke sa le kwa mokhukhung ke sa le go mokhukhung be ke lakatsa go boela go dula le molekane wa ka le bana re dule mmogo then re kgone go diša bana mmogo ka baka la gore go dula kowa molekane a dula kowa ke mokana ntho e impela boima ka lebaka la gore se senyane se a se swerego le nna seo ke se swerego ga re ija ya re le ka moka ke mokana go ba bokaone tane gore re hwetse re rekile 12.5 then ke mokana re e share ke mokana ke mo ile gore taba ye impastelesene bana ba le bona ba gola ga boima gore tata o bona o kwa thoko ke mokana rena re kwa thoko ana taba ye yo felela kae and then wa mathomo o na le 16 years kwa mokhukhung ke sa ke fitla ngwana a na le wa bobedi a na le 12 months ora re bo be ana le ngwaga ke fitla kwa mokhukhung ke mokana ke dutse kwa mokhukhung ga njale o na le 11 years a ona le tšwele pele ka selo ka mongwe go go dunya mohlwa diphata tše di no jewa di ya ke mohlwa ga ke di ke lokiša mo ka mokana ga bona go apala ke na le bana bešo ka gae ke nna wa mathomo ke leng wa mathomo mama o bele go bana ba 80 mama o sepetše le nna gae ya ka lapeng le lengwe mogala wa ka mo a nkamogela a nthuta bohlale mahlale a ke na le ngwana ka moka ke a rutile ke stepfather saka ke a molemoga le bahumma le go gona ke mokana ke mo gopola ka mediro ye a nrutileng yona ke le gore ke be ke tipuditše gore ka yona nka se palele ke bophelo and then ke be ke tipuditše gore ka baka la gore motswadi ya ka reality ya mpelege o ntšhile mpeng ya mme a ntlogela ka tlaišega mo bophelong jwa ka ke mokana ke swanetše gore ke be le tšhalete ya go tlile go thuša bana ba modimo ba ditšhuana jwalo ka ge nna le nna ke gotse ka bošuana motswadi ya ka yo le gore o mpelege a ntlogetše mama ka mpotša gore okay ngwana ke lebaka šele ka lebaka la gore wa tlaišega ga bo papa go ke kae ga ke fitla ga bo papa ba santse gore ba nkamogele poragadi ba se ka ba nkamogele o fitlha le legono ke a tlaišega ga ke tšwa ba mpotša ka taba tša moya ba mpotša ka taba tša badimo ga ke fihla ke kokota lapeng la botate go hloka motho a nkamogelago go fihlela le legono dilo tša ka di senyegile ka mokana ga tšone di senyegile ke palela ko go reka seeta ke palela ko go tekapeša nna ke sa itelela ke llela bana bona ke dutše le bona gabotse ba nkuša bohloko ga ke ba lebelela gobane ba gola ga bohloko ga bana tracksuit tša sekolo go atonya ga bana uniform mara ke a ba hlohleletša gore bana ba ka tlaišego ke leng ka mogare ga yona e tlo feleletša e fedile ka lebaka la gore ba tseba gore ke be ke elwa
ntwa e ke dikelwa ke tseba gore ke a bereka ke berekela bona le tata go bana ba ka wa tseba mo le go gona ke moretse ka ra theletše sello seo ke seela go kwa ntate modimo kgopelo ke lo kgopela shala o theleditše ke mokana o kwe sello se se le godimo ga pelo ya ka tše dintše ke paletšeng ke go go botša maloba ke mmoditše ka re o tlo bona tšetši le lengwe ke rothela mo fase o sa tsebe gore lebaka ke eng pelo ya ka e tletše dipalabana ke lla bošego le mosegare ke hloka ya ka nna molang gare ga tlaišego ke leng ka gare ga yona kerekeng ke aya sontage mo le ke a tsena ka gare ga kereke ke fala ke ruta batho ke re tla ke le botseng le se ka mpona ga ke le sola nagana gore ga ke na le tlaišego e le go mo go nna ke kgolo ka kudu ke llela le bana bešo ba e le gore ba tla ka morago gaka ka lebaka la gore lapeng la motswadi ya ka le gona go tletse ke tlhakatlhakano fela ke nna ye mogolo ke santse gore ke diši mahlakori yao ka moka ke palela ko ga ke ba bona ka lebaka la gore ko ya ke swere mpele go bona ke mokana ka molekane wa ka le yena kua go yena a dutšego ke ngwana mafelelo ka lapeng o šetše a noši be ke re ke tlo tla le fotho mo ntate moremi ke re ko e šuta kua ga molekane wa ka dulago ke mokana ke re ke tla ko go laetse gore mo a dutšego gona nke go ka tswa a ke tsebe gore ditholwana di dulumang ka gare ga marupi ntate moremi go pala le RDP gore ba no magela RDP a dule o dutše ka maruping ka gare ga mabotwana motswadi wa gago re šile ka gare ga mabotwana o ntšhile ke na le yena ka mabotong ditshwali di tšega di tsena le gona go a tsoga mohlwa wa ja wa mopa mabati wa mopa aparo tše ka mokana ga tšona wa mopa tše ka moka mo le gore kgaetšeditše tša gagwe le babuti ba gago ba bangwe ba tlile ba fitlha ba thotha ntong e lengwe ka kua ke mokana ka morele ka ra wa sa di llele ga di netaba le bona ke tša batswadi ba bona o tla o sotlha tše lentši tša gago mabotwana le a mangwe masenke a o ela wetše ka mona gare tate moremi ke ka gare ga bothata bo le gore ke nna ke santse gore ke tsoše monnela a tsoge ka lebaka la gore mmage o ntšhile le yona and ke ntho e le gore ke mo kgopetše ka re modimo ke kgopela gore o mphe molekane e le gore nna le yena re tlo kwešišana re tlo phela gabotse go fitlha re kgaoganya ke lehu le ka ka ba ka gare ga tlaišego ga ke na bothata ka baka la gore nna ke itse ba di ke perekela ka matsogo kgono tša tšitšalete ka mone ka mo rekela bopi ka mo rekela dilo tše ka mokana ga tsona nne o tibile ntate moruti ba ntate moremi ba motele ka notwana hlogo ba pšiatla hlogo nna ke be ke se gona ke le dithapelong ke tšere 7 days ke le ka tehuopo ke ile thapelong le basadi ba bangwe ke sena sa go ja ntate moremi ke ile ka tlala basadi ba modimo ba nthuša ga ke boa ka tšatši la bo 7 ke fologa thaba ke tsena ka gare ga mokhukhu ka robala be ke mošille bana a ke mošille bana ba ga ke robetše ka masa ke no bona toro ke re yone gane mogala jo bjale o tsomane mo re go mme ke tlile ke re bana ba kae o re bana ba gona o se ka boa wara ga ke re ke goga ko bontate moremi ba phuša le batia ke re ke tsotsi ga ka khia mobumo jako gante ga se tsotsi ke mogala jo ke tšea totšhe ke a molaetela motho ele o bitlagana maji ga wa ke tlheke motšhe ke re bana ba kae gona ka mogolo mphetola ka mogolo re se ka boa tshwenyega bana ba gona ke a rutiloga ke a taboga ke re ene mogala jo ba utswitše bana ba kana o ra wa ska wa re ke tšea mothola modimo ke mapola patše o tsena mpeteng ke mmala sa wa robala o re hlogo ya baba ga re hlogo ya baba ke mokana ke re mane go na le kerempanyana mo e re ke e lebelela ke tša kerempele ga ke re mothole o robetse ka dietse mo le hlogong go phantse go runya mamadi a ke re motho ele gape go a phobela motho o pšhatlege le hlogo ke a taboga ke ya ka next door kwa go nna ga gona ranta ga gona selo a ke na selo go šetše magogo fela ka gare ga pitša ke a tloga ke ya ka next door berekša airtime ke quality airtime e be lata bo 3 ya masa quality airtime ke founetša ambulance ka founela bana mahlatse founu wa gage be e swere ke bana ke mokana ambulance ke a morwala ke moša sepetlele ke founela bana ba gabo ke a ba botša ke re sestere le abuti ya motho ngwana bo lena se o tlile mo ka nako so motho o tlile pšhatleng le hlogo a ke tsa re lebaka ke ga ke mmotšiša ke a beile ke tšhobile gore ana ka ne ke tlaleng bile o utswana o ra wa nako utswe a wa ngwanela modimo ka moša sepetlele ga ke boa ke bule sepetlele sa tšenfese ke sepetše ka maoto go sena sele go fitlha ga moretsele ka tsena ga mokgotsi ya ka a re ko go rekele borotho ka ra ke nyake borotho phone ya 10 ranta go damela ko o hwetša bana a ke fitlha ya kgwetša bana ba le ba setše ba thuthiditše porogwana ba rutubile ba ile gae
ke mokana ga ke fitla taba yana ya ntshwanela ntate Modimo gore ana mosadi ye ke yena a bolaile go monne o bolaile monne o tole ke dinyatsi tša mosadi kana ka re ye mogolo ke morena ke yena a tseba go selo nne se nna ke se ke tseba seo ko ke le monne le o judi spetlele ke mo ke le go fitlela fola bana ba bo ba founa go ya kwa pele ba kwa gore wa monnela o tsogile ba sa hle ba sa founa ya ba go kgaogana nna le bona fawe ka lebaka la gore monnela o tsogile a wa monnela Modimo le bogolo o tsogile mo hlogong mo ke notwana ke nthokolo lerapo a le gona o pšhatlekele ke segole ke saka ke moamogetše go hloka makoko ke motho e le gore ke mo kgopetse go Modimo ke mokana ka gare ga nna le ena bothata e no ba gore mošomo ga o gona mara ga e le lethabolona le gona ka lapeng la ka ene ba hani bana ba tsebe papa ba tseba hani ke mokana ke mo le gore seo ke se gopela go ketle ke gopela gore le nthuseng go patela melato ke leng ka gare ga yona gape le nthuseng gore ke kgone go foma lenaneo la go tlohleletša masogana go tlogela go šia bana ka lebaka la gore bana ba tlile tlaišega ga ba re a ba tlo ya go magolo a bona goba mohlomong ba ya go boragadi ba bona jalo ka nna ba fitlha ba nyaka thušo ba e hloka mohlomong ba lebeletše gore nna ke tlilo tšea se seng ka kwa go bona ka se tšiša ka mono ka lebaka la gore ga ke bolela le bona ke ba founela ba mpotšiša di-question tše le gore ke mokana ke a di kwa re-question tše dilebeitše gore o ka re nna go na le ntho e le gore ke tlilo e tšea ka tla ka e zwala ka mono mo le e le gore kgaetšedi ya bona a sa ka a iša felo ka nna ka boa ka ba fetola ka re gape ga se nna ka gore ntata a mpelere a ntlogele le nna ga ka rata le nna mohlomong ga nkabe ke na le tate nkabe ke sa tlaišege ka mokgokeleng ka gona ya wa tseba o boletše kgaetšedi yaka nka hwetša jwang dinomoro tša mogalabo wa gago lebaka la gore o seke wa mmotša nnete ka lebaka la tšhelete e beileng kgaetšedi yaka wa o tšhabile go mmotša nnete lebaka la gore ke se ka mmotša nnete gore dikoloto tše ke tše ntšhi le yena o tlo o makala gore gabotse mara o riang ka tšhelete ka lebaka la gore o falampotša ga tšo o bereka monnele tšhelete wa nneya nenneng ba swere ke setšopaneng wa gola 2000 ranta monnele o nnea yona ka moka ke mokana e hlakane le yaka 1500 nka go botša gore tšhelete ya ke tsere ke dirang ka yona ko era gore ka kgwedi ke swara 3.5 plus 350 gape ya SRD okay hey koloto tša gago ka moka ge e le gore mmetso wa ka o ria tšona prof di dira 9000 o ka re a se 9.2 ya somewhere ge e be ke bolela gore mmetso wa ka ge e le go dira tšona gona moo and then monna a di tsebe monna go na le tše di tsebang go na le tše dingwe a sa di tsebego ke tšhaba le go mmotša gore gape ke ka gara bothata so le yena o a tlabe gore na tšhelete ke a go nea ga botse tšhelete e riang ka baka la gore ka mo lapeng ga gona sa go ja ga o na o apare selo bana ba apare selo ke mmotse ke re tšhelete a ke tsere ke riang ka yona ke be ke mmotse go ne le tabe nngwe ba re ke motswadi ya ka o hlokofetše tšhelete a gage claimme ke nna o berekile 2 years mare wa obedi ba sa tšwa o fetša ke mokana ka ra ke lebelela bana ba ka kwa gae ka hwetša le gore bana ba ka mamare re 8 re le go 8 mama o berekile ngwaga le half ke mokana ka tlima tšhelete le ka re ga ke lebelela ka kry-a gore tšhelete ke nnyane tšhelete le go e nnyane ke mokana ka ra ke botšiša ba bangwe ba ntogiša mano ba raoa tšhelete kane ke nnyane ke mokana dira gore e tsene le ka accounteng ya ga go bona o ruria jwang ka tšheleteng tšhelete le ka nnete e tsenetše ka accounteng yaka ya re go tsenela ka accounteng yaka tšhelete le e dirile 67000 ranta ga e tsena ka bankeng e tše go tsena ke tšere tšhelete le ke laeditše bane mara balance ya ka ba laetše ke agile 6 room ka gae ka kwa gae ntata wa agile 5 room nna ke agile 6 room ke winto lebele ke paletše ko go itiela ke hlabišitše motswadi ya ka ge bana ba le ba ka kwa gae ba fala ba etla ba re sister gape ga re tšwa ba fala ba re botša ba re e a rahla tata gore na se a ba re hlabiša ka ria gore ke tšetše yona tšhaletele
ke hlabiše motswadi yaka le ntata ya ngodišitšeo ke ba hlabišitše tša go ja ke jerekile ka bo mamma ka jereka le ka gabo ntata ka ba hlabiša gona bothata ke mokana bana ba le ka kwa gae mamma o be a se a šia stena o ra gore ke thomme ka stena 6 rume ka moka le ba faestere ka reka ke yagile ke winto lebele mara ke paletše ko go itiela mabati ona ke rekile ke mokana gona mola paletše ko go tsena a gone taba tšhalete e be šetše ka tša 20,000 ka kontraka a ke kontraka ka bona dutša ka ditlhalošetše sepela gabotse di-society tšele tša mokgekolo wa le ditlhompatla ka tšea tšhalete le ka patela di-society tšele a ke patela di-society ke ile a ke robetše go a nyarela pampiri ele ke ntšhago tšhalete kae ka yona pampiri ele ke ntšhago tšhalete ka yona ke estate ile go estate ke ile a ke robetše mo le godimo ga account number go ka bona go ngwadile rejected and then ka polpene rate a fetša mogwagwadi go a tša mo godimo a rejected then a wa gona bothata bana ba tlo founa ba re sestere gape disamente ga di gona ka gae a wa ke tšea file aka ke a sepela ke a Standard Bank a ke fihla ke re ko withdrawer a ke tsena mo le santšo ke ntšhi pampiri ya estate ke mokana ke ba fiona gore ba kgone transferla tšhalete ka gare ga account ga ke tsoma pampiri le ga e gona ka thoma go gopola morago gore banna tabele go ira gore pampiri be e sepela tšhalete le ga ke ntšha koa nna ke no ke tla bega tšhalete le mehle ya ke ilo ntšha ke tla bana le balance a ke ilo ntšha ke tla bana le balance go fitlhela tšhalete le fela jalo tšetši le lengwe ke tsena ka shopong le gona ko reka ke tshwaretše tšhaletanaka a ke ile go reka ka shopong ya machina mo Jenfes a ke ile go reka ke wa ke rekile a gone taba mara ke tla bana le balance dutše ba mphileng tšona ke rae man wene motho wa mosadi gante dutše o ntietse go tšona mo gore motho aka dilo di a tura ke re mara di a tula mara pelo ka ya mpaba gore mara dutše ke di swereng ke tšennyane mara tšhelete e tšweleng mo ke e ntšhi a wa gona taba ke kela gae kgodi ya feta pelo ya mpaba ke tšhake selipi ke swere ke tšea selipi ke se beile kgwedi ya bobedi ga e tlo tea ke tšea lepisele mana ke a dula godimo mpetana ke rao batho nke ke boneng ga botse gore go diregang ga ke lebelela ke be ke ilo ke apea di-chips pakete ele ya fish oil ya 20 gane ba iteile go bedi ke mo ba go thomo bona gore tšhalete ya ka ga e sepela be e sepela ka mokgwamang mara nna ke sa e bone gore tšhalete ka ya tswa ntho engwe le ngwe ke e reka kore ba nropa mara re bala re le ka moka ke re phaphara tšhalete ga e sa le gona jalo ga ke tsebe gore lebaka la tšhalete gore ke eng kgaetšedi yaka ke kgopela go botšiša taba e tene taba ya tšhelete mo go wena e thomile go ba gona go šetše o thomile go bereka mmereko wa meriri tšhelete gore e thomo go ba gona go tsamaya e thomile go thoma go bereka ka meriri go sepela e thomme ga ke apea di-ships go na le ausi o mongwe a nkhirile a re botse tech shop a re tla nka peele tla ompereke mo mara o be a se gona go ra go shopa botse ba flušia le nna ka kgwedi ke dira 3,000 randa ke mo romelela 1,000 ke stocka 1,000 e ba yaka ke ile ga ke robetse ba mpotsa gore o busy ka go apea di-chips ga ona taba le mmereko wa rena ke nna ka tšea gore ke toro ka sa išifelo go ya kwa pele chips tšele ga di sa rekwa ke mokana ke hlwakapane go kwana pa go apala tšhalete ka ke mo ya go thomo sepela fao mara wena wa tseba rone badimo santse o thwase go ba go phethele moya ba ile ba go botja ba itse ba mpotja gape badimo ba genu mama go ka se tlhokomele ba tlo go senyetša nto ngwe le ngwe e botse o neng le go ka lebaka la gore ke kone re wa loga o le di-business mo o dula ka gare ga mokhukhu go ne mohlwa a go ne nto e lokang ka gare ge o e tšwa o sepetse dingaka di ka tlala base di go botša nto e tee o ba fa tšhelete ga gone mo go tswa a gone diphetogo tšeo di bonang o ne mathata kgaetšedi ene o hloka thušo ene re gona re tlo go thuša mara thušo ya gago ye ke e kwang kudu ye o e hlokang ke kwa o ka re o hloka di-donation ke a rereša donation le gore o nthuše tabeng ya sedimo se ke leng mo go sona ka baka la gore o di bona ke a di bona se a ntlaiša kgale ke sepela taba ya sedimo a se bothata kgaetšedi ya ka go thuša ke bereka ka batho ba badimo
ke tlo go thuša tabeng ya semoya ke tlo go thuša tabeng ya badimo ba geno ke tlo go thuša tabeng ya go gontšha ka gare ga tlhakatlhakano o leng ka gare ga yona ke kgopela difounu tša mogala wa kgaetšedi ya ka mo nka di bolela mo founu ke nana ke re re ka no bapala sengwe le tla re ge re tšwa ya bapala se sengwe mo bapala se sengwe ke moka re kgona go ka di hwetša fa ke dire jalo ke Professor Moremi o koletse lota badimo ba sekhukhune ka mošupolo o tla ba berekela go la First Hlapulanang Center o tama ka area seswai mesonye consultation ke 300 fela mola ka area senyane bošego o tla ba a tsene go nnaneo la Love Train ke Ishmael kwa Morota o kwa ditla ka botlalo o ka leletša Mmalifu mo nomorong ye 072 133 6761 072 133 6761 Professor Moremi re atele Mokoena Madiba company ya Mochel First o ikholetšeng dilo tša gore ya dihlapi dihlare tša diphoofolo dikara tša megoma ya go hlagola diterekere di gona ora di se go hlana metsotso re le bantše fela go irijela tša bo lesomepedi nnete gona re sana le bo Professor Moremi ka fa ka ona mokgwa mohuto re tšwela pele prof le ka tšwela pele Thobela tate le kae re gona motswadi aka o mo thieleditše mokgekolo wa geno ge a be a la ditaba ka mo meagong ya kgašo ka mo SK o mo thieleditše mokgekolo wa geno o ne mathata mantši kudu pa ya o na le mathata mantši o kolota batho o tlaiša ke bophelo o na le diphiri tša sa go botšeng mara o ile a re o thietše o tlo go botša taba e ya tšhelete ke therešo ya go botša ka yona taba e ya tšhelete e ke therešo ga ya go botša ka yona wa thoma go dekwa o na le mongwage le kae o dula le yena pa Even 17 or 18 years o tseba yeng ka bophelo ba mokgekolo wa geno mabapi le maitemogelong a go palela ko go swara tšhelete ra botsa ona motho mohlomong ka re go tea itseba se se leng gone o tlhoka go fo matala gore re tlhale diba le yena a gona ntse ka one ma a gona ntse ka one ke na ke a gateletša ke ba go foroma ditena mole ke ba go epa ditšhelete ke monea jale ka mesabikane wa tseba gore bana ba nyakane ka batho go nyakegane jale mara ke a ke bone sele mane ke a ratanega ke fo tšhaba go botšapete ke tuba ditshelo go botša fo lebelela ka mati mara ke re pa ka gae ge o bona gore tšhelete o e fa mosadi a o bone tšwelopele le wena jale ka monna o le tokelo ya go e swara ge e le gore o bona o ka re mola santse ke reke samentana tše pedi o ye o reke samente tše pedi jale ge o no tšhaba mosadi o bona go le boima ka gare ga lapa seamo se sa fetoge gobane o bona gore tšhelete ya mopalela gore lena ka nako ngwe le sa te tshware le yona tšhelete le kgone o phetha mabaka ka gae nako ngwe ke sere ke re le gone ga ke dinyako tsa ke te ke berekiše go fete mabaka a bolwetse mo go yena ke bogolo mo e leng gore ke be ke fofeletša ke dirile ke moka ke mothuši kore ke mothile gore ga thopong ya bophelo jwa gagwe tsabe ke fosakana le yena malebo a nganga boima a ke kwešiše thopong ya sedimo tsa gabo goba jang ebe mohlomong ke le ebe ke sena bana le yena nkabe ke ka tšhaba gale wa e bona ke bo tšhabile wala ka mokgotsi ke motagabe tseleng tsa gona nkabe ke ka tšhaba gale jalo kore abontšintši kore thata ge ntši tšale e fo phelela godimo ga thopong ya sedimo
taba thata ke nyakana le thuso o bona a gona molato felo taba badimo pa ba lafega moroba fela ge ba re o le badimo o tshwenya ke semoya phethela semoya ge ba re o le badimo o tshwenya ke bongaka ene o boditse ke dingaka maybe tša go feta 10 baruti ba go feta 10 ba go botsa ba re tsa mo pheta segageng gore a re tabe o e gona e phethele go na le gore o tsa mo tsena go ye ngaka o e tšwa o tsena go ye moruti o e tšwa o tsena go ye ngaka o e tšwa gobane o tlo feleletša dilo tša gago di sa loke gobane nna thušo ge e le gore o tshwenya ke badimo lentswe le ke tlo mmotša lona kore santse a phethele badimo ba gago ene gone jale rena bothata ba re santse re o patela dikoloto tše di riang 9200 go batho ba e leng gore wa ba kolota ene ke kwela bolela gore le wena o ne mathata mang a magolo ka mo o dutšeng ka gageno go boima le dula kae pa ke dula pleke wa re ke amaja gore ke kae amagashwa okay amagashwa okay o monyetše mosadi o a tetanyana wena le yena le dula ga lena a re dula ga rena re dula gae ka taba mathata ke nagana gore o tla le tseditse gannyane mo ke tseditse di be la teletša ko moka a goditse gore a wela ga gabe le ge gabe a fika go tsa mathata ke ga e tswa ditentshenyana le ka mogo gabe a thoma mokhukhu o le dulang go ona ko amang mokhukhu ke salone ke mo a bego a logela modibintšeng gabotse ka mo mokhukhung ka saloneng ke gamang a se ga ga gonne ka bosete ga rena that's why le kgone ke botšiša gore le dula ga lena na a ke ka boela ka re ga rena mama le dula ga lena nna ke dula kwa mokhukhung kotane molekane o dula ga gabo mokhukhu a o lefane na mokhukhu a ke re o tla ba lefane gape mokhukhu ba ka gae goba le sekota ke lebaka la gore o tla ba lefane mo re le ka temana molekane o tume ka temana gore o be a itsa khutsa pao ke rela bona gore ka mo mokhukhung go swantse go be lefana ke re ke lapa ke gamang ke gamang phetla ke mang o ke ga gago ke ga phetla mama ke ga phetla nna bara ke ke bitša nkaratau gape ka sebe ga phetla le selanyalana ntate phetla na le tlhakatlhakana ka lebaka la nako ne ke tlo go founela ka morago ga lenanego ne ke nyaka go bolela le lene mama ke nyaka go thuša ne ke gopela go ya go jika ka lapeng la gago go sasa nke ke ye go bona se o se bolelang sa mokhukhu ke ye go bona masetlapelo a le rena gona ka kua ga gabotate nke ke ye go bona tše di go tlaišang go sasa ke tlo bereka gona mo meagong ya kgašo go na le gološile mola ke tlo thoma ka 8 ko tšhaiša ka 3 so ke tlo gopela gore banna ba tlo go lata furugo le mogalabe letle ka mo ge re fetša re ye kua re ye go bereka re tlošetse di sa nyakegeng tše dimpe and then badimo ko go botse gore badimo ba gešo ba re nna le wena re santse re berekišane tsela e jwang ge e le gore a se nna ke santseng ko go phethele mmereko motho o yang go bereka le yena go ya go thuša tabeng ye ya mmereko o santse le rie jwang wena le papa lena mathata mantši lenana gona letlangola la bobedi ke kgopela papa le moloko wa gabo motee ke kgopela wena le moloko wa geno o motee mola ba hlalosang ke phikapile gore go na le probleme ga geno go na le probleme ga gabo papa motheeletši wa SKFM nna ke leboga thekgo ke leboga gore theeletša
ke leboga sebaka se ba ileng ba mpha sona ka mo ke leboga mogashi wa ka mo ke mmitša the general ke leboga the general ka mo o di tseba ka mokana ga tsona a ke sa re ke ntate Moroto nna ke mmitša the general ke ne le yena ka mo the general ke leboga thata bo ntate Mokone ke leboga bo Malefo bo Laki bo Mokgeko ba gešo ke leboga bo banna ba re phelago le bona ka mola ka mokana ga bona motheeletši ka mona dikgokaganyong tša le ya gore ya hwetšagala ka Facebook dinomoro tša ka Moremi ka botlalo ke tše go o nyaka nna ngaka Moremi o nyaka go mfounela o ka founa gone jwale ke tle go araba ke 079 170 98 62 079 170 98 62 goba o ka founela 060 959 03 03 060 959 03 goba o ka tlamola letlakaleng la rena la Facebook o le re Dr. Moremi wa re followa DR Moremi fela wa re followa wa bona mebereko ya rena ka mokana ga yona mola letlakaleng la rena magageshu the general ke go lemoga kudu Mokoniši wena o ka ronya ka go laela ka go rekiša di-product di gona magagesho di tlile le tšona ba tseba ba bantši ba mola letlakaleng la rena gore ga se dilo tše di dulang ka di fitla fela ebile batho ba di order ka bontši ka kgopelo magagesho re kgopela gore bao e lego gore ba tlo fitla ke rile ba founele 071 398 15 08 071 398 15 08 le buka line ba go shua ile gore ba tlo gona go fihla go sasa then ba tla ba gone go thušega ba ke di lahlele ka go Mokone nna ke lebogile kudu the general prof re lebogile kudu re kholofela re bekeng ye tlang re tla ba gona taba ja rena di spela ga botse go feta le go thank you mboni aga Moroto aga re isirika mola re feleletše masana bo mmuka re ba fe ya goši ba ga gešo go anagela ko go tingwa ke swere di-product tsela ke tšemo ke swere body butter shi gona le ya khumanaga ka 300 wa itlola le bana ba go ka moka tokološi ya emela kwa gojana ka body butter tele tšamfa ke swere ora cleansing oil ye bjale e thuša ba bagolo ba dikgwebo gagolo thata le bana ba sekolo le matitšhere ke le tlola kae ba ba tsweng ke dipeine dikrempe maoto ye e tloga e tlo go thuša go fitla yona e kry-agana ka 800 rand e mmeši ka swara fombat ke sešepe bana bešo ke boletse ka sona kua kgapele ka go nako e setseng tšhabeng ka pefelo sesepe se se humanaga fela ka 200 rand bjale ke nyako gore bana batheletše ba SKFM a re lemogeng di-scame ka ge re bolaya ka di-project tše go na le digongwana tše di tša batho ge re šetse re boletse ka notše batho ba go ditirela ba re ba romile ke Moremi le ba hlokomeleng ge le batho ba mohuto le ba sware le direke le dibitše gobane ba tša product ya Moremi ba e berekiša bošaedi Moroto tša rena tše selepe go mela o tla ba rema le mere e sa remego re tšhabelela nako le ya gago morena morena Mokone ke lebogile ba Moremi ka moka hlopha sa gago ka moka nka se lebale ka lefetša nnete gona re lebogile go beng le lena Mokone a e beng boroko Moroto batsedi ba SKFM go tswa go nna Ishmael kwa go Moroto ke rialo ke re ithate o ratole le mo gaufi le wena a re tsweleng pele go thega manna go manga 90.7 mere tse o re ga bolefiega ga go le wena le wena re a bora kopana gape sa go tlokela senyane go tlhoka o re a bolesomepedi ye re tsebeng gore ke tsela re e swere mošupologo mongwe le mongwe go jwalo magešong tla re beng tsebe tla re tleng re kgwetseng thušo tla re tleng mohlho mongwe re sedimošegeng mo re ka bang re gakanega gona leetong la bophelo ba tletse rena fa nnete gona ga bate tlhopho maroko ke mebereko ya bona ye ba e tsebang bjale ka ge ba šaba bontšhitše gore mengwaga lesomehlano ga se papadi ba le ka gare ga taba tše tša go alafa ke tšwele wa latela wa local wa latela SKFM ke